Bobini, a Kukurabia CNA, a sovereign, a say, Amanio, and it does what in a rasa. Operani Matia Competino, Tapia me Paya, me Pani say, such a real mamio, Mammy to me, Coming, Kuning. Otitinyan Kacha, Kuna for Naduma, who hear my gate in a dozen, such a real mamio, Mammy to me, Mefra, in your way, and it does Mopia. Nia Medi, Nia Mefra, Amanio, in your way, and it does Mopia. And your mouth, what do you know? And Radinaya, Mamio, and Radinaya, Mamio, and your mouth, what do you know? The Pamini. That's all, more be as well. Yet to a very waving, and it does all, more be everyone dancing into Chiliano. Oh, a baby just wanted to be I didn't feature a bayonipa. And it does all, more be dancing into Chiliano. Oh, a baby just wanted to be I didn't feature a bayonipa. Oh, and it doesn't a boy dancing into Chiliano. Oh, a baby just wanted to be I don't follow me the diner entry Hamilton. Namabetsna Odia Ahenkan show Sweden and it's a baby. Dia Ahenkan yetio. Yo. Now come sa. Boshepi. Nami yashisha. Nawakane wuntam so obeye. Obeye said dear wakano. Nawakane wuntam so obeyo. Obeye said dear wakano. Ejenyami onelipa. Obeye said dear wakano. Ejenyami onelipa. Obeye said dear wakano. No fere monso. Wayerie. Ahenkan say that you
Yewo odikro na yewo odi ahenkan odi odi so nyom no na yewo it's left Ahenkan 93.3 FM Ahenkan in Sempanwo. Good engineering, we have decoration and good pharmaceutical. Odi Ahenkan ye ni mebia metie na bibia metie na munyansa die o ba kasa odi mia meba odi Ahenkan training am spiritual o ma unche na ye kese odi obe kese kwa odi o frame eleza kimaga pesim anomani tifo fidie yi ni tetanwa pepe na ye fe na kenipa nya aboa Kwame Ghana, Odi Ahenkan Kwame Yeboah na midie ni senu adu. Odi, mijo. Anyumune sempateri, emuse kumo. Odi Ahenkan Kwame Yeboah trase, sati, Asopenye kwa mwa, onne busia wo Florence. anyumune sempateri. Odi Ahenkan Kwame Yeboah traffic sat. the frame
Over Force Kojo from former Asante Kotoko captain, na Black Star captain, 1965 Cup winners. Mitie Odi Ahenkan program, and you may be a Nekosiara, Mitia, Namania, Papa, the Odi Kosuna, your program on the energy home. That's it. Presenter Begni, who another pattern to Odi Ahenkan, your hang, your power, seminar, your tongue. When we say you want to sell for them for side or Pabra to tie, in Prem, yourself in Nagbandu, Gosia so far, when your money and medal the Sadesa, in Merewet, my one dang and Meba, Odi Ahenkan, Ghana, Mexico, and Green Omega, Sanet Kenning. Ahene abakan bema have yedi bema ezi akona na yedi na ebo afi achenkwana na onu bring ni odi enkan kwa me bua wajini dwa ojujem make the best wrestler. Also, the best wrestler. Hey, Boga Emle. Ajumanie. Oh, me chamo. Namo where dear. I'm your. I don't need to miss me. Mini padu adi ahondi wom na me minimu ni Asem nanso no bagawa ya Ahenkan adu akunu miensa chiri pa miensa ye wa chema aboabo sabri abono nson apawusima aduonum enum Ghana's international killer Bobonua. Achenkwana na minumbre Odi Ahenkan kwa me boa. Nana Anwofedu Atogbe Afede Junior. The original Abozegemai. Jumadia di ade Asemi dika. Ene beka. Yani ebeka. Minumi enu ani ebega. Chano pe yaba. Yaba sumo chimai. And the Juma Dam Sumichen Kuri. With my co-host and co-producer and co-everything. Well, Kwanim Kusibuadum. We are live on Facebook and Kwame Asante. And Kwame Asante of Rabu, wonder what's up. achenkwana na onu bring ni odi enkan kwa me bua wajini dwa ojujem Maba. Sani da so sakura na Awurade Nyankopɔn wadi am yabamumu. Anu kwafu bi ni asafo Awurade wa hye bosa ayire so pa so sada ya. No kwadi Nyankopɔn me yanga azam gira no no obeye amen. Amen. And Enzama production team akrucha gunkrata so amusi yemedi unkomo ai yakika manfo de adru yanso so yase achima babu kromu ha enipa bi nsu ya ne ho ababu fo bi nsu etiam se uru ababu ntokro bi ma baby asenke nyankane abobo street light no ebi ni ho esum kabisi ene ekum aboboman afa edi ato mo so se ekwan aban ya kwan aban antimi anye no wamu yo ma de they have started with the gutters ene ye ne foreman a wo hwedwuma no so abobo nkomo
Inti nyoma miensa ene na yebewe awachim ababu krodua mu ha. Ya ne a omse ebon hu. Wode manya bi ne bon. Ebi nzu ni bi o. Ti ebe ndai. Ena achima bo abutan rose na ababu mankasa asha se waye wade no. Eno so bedi nkobo. Esum kabisia aduru nipa ne bi e miamia bi eno so bedi nkobo. Afena program said aba. Even Mr. Nelson Ousu Achimosino, the tallest presenter in Ghana today. We enjoy the girl no ba. AP Dix. Don't give me flower ma adentia. When you board the community FM, yamu akwaba. Yenu apeni no. Olu mai. Etiakwaba, P-Dix, Nana Digi, Joe Digraft Akins. Welcome to Achimda. Dede, Bobo, Dede, Bobo, Dede. Okay, and Sanama starts and Mum Blasters on you. Mama me blasters nyom mo anya megina so mi wa fie mi nhede hunu so na me de atew Achenkwa na no no bremu ni odi enkan kwa me yebua waje ne dwa odidem o anyum wezi ya anyum wi na wezi mo nya ye kan no bire wo wen some energy in my blood. When you back me bad, Ghana Black Stars visit. Bring back up, if you hear kum cracker, then you can know say son neighbor. The day you strike like thunder, Jordan, are you show your power? We know the joke you, as a Black Star team, no be joke you. We get variety, what you want show you. As a maja, get more, pass Christian, I choose we score the goal. Only Black Stars day. Blasters of Ghana come Thursday. Hey. Ose munyine munam. Nesika mojinya ngwelesga. Achenkwa na no no bremu ni odi enkan kwa me yebua waje ne dwa odidem Onini Ana blasters yena yeni Hey, and Obwa. Ubo blasters and everything shaba. One measure more. Achenkwa na no no bremu ni odi enkan kwa me yebua waje ne dwa odidem My name is Ekia Asakuma Yebua. Mitie odi enkan. Oya abu boga. Oya boga. Yenuni Ghana Blasters Amidi Mbeko Mo Dumeno Afemo mo inspirational one no we de kusi dia ba no enwum we sei na mama start show no they be starting for me pe gbangu no start enkwe gbangu God bless our homeland Ghana.
Blaster say, forward ever, Blaster say, forward ever. Blaster say, Aiko, Blaster say, forward ever. Suja ebesi o anyum na ebesi tietia dem Ose Blaster say forward ever. I'm going to Papa so. I'm about to go. Says Ahenkan FM, any Peace FM. Ye can't bomb the Jumedia Biaba. Jumedia ni say, ye the any out of Mount Blasters, he bomb money free. Omuji winning bonus, papa. $113 appearance fee. Prayer bakubia. That is close to 1.5 billion. Hey, scash it. 1.5 billion multiplied by 26-man squad. Yaboka. Nenu no be a man who are watching whisker into Kasago. Now, there you say a Ghana taxpayers' money. And the air in the sano. But who be so much no. Come as Santa Buana. Into the Asia and ye. Peace FM ne a Ahenkan FM. You say any papa brain swap or blasters on you. But when baby mo de kwani abamo. Enti say the blasters for omudi di omunti ho no. Sa ne enso be di entri ho. O de wap blasters on you ma. Fabra ne moma. Ba u ba so de ba Ahenkan FM 1,000 Ghana. O de be piece of ma 2,000. Tiye o piece of ya targeting pe 200. Teni pe 200 domunyumba. No be had 2,000 ba. Ye benya 4 billion. Ni edini free. Sa blazers for iske omu godini free. Inti so omu di oma dweni omu ntini bobo agi wini bonusa. Ya bo omu nyum no so no. Ye de adwen ebedidi. Ko we de proper kwam to we nyini ska. Wa bonyum bia blasters ma fabra. Oba nya fana minimum odi Ahenkan na minimum DJ Nelson bia da bi. 5,000 to so. And we Ahenkan from rate. Uber piece of them so 2,000. Yeah, the free. Yeah, my receipt. Yeah, my hey. And you know see babo. Hey. Abeza homeland Ghana. Egunim die dia. Ose Blaster say forward ever. Ose Tiba. Brako abepemu ha. Honorable Adamu Isa Unity Committee Chairman Chima Bobo no so ha. Esi kroma ya ne bo papa. Ose Blaster say forward ever. Anyom nika kitwa bio. Ebesisi aba. Eze go ista kutoka uhimzo. Tem. Ose Blaster say forward ever. Mo
that's it. DJ Mo ayade. And you know one aye tobo. Tobo aye. DJ Nelson. Obezo chese mu famra 1,000 each person. Amen kwai na me nimpanfo a abepie mu ha emo enkomo. Ewura abra komo agwaba. Ye enua odi. Na bombo ko de. Oh, nyamiadom. Chama Adamu Isa AK Oluma sprayer. Chama mo agwaba. Yeah. Wa bombo ko de. Boko. Ede nyankopan ase. Na eya Ahenkan 93.3 FM adwuma de atudi se Asem dika. Ampotem puntu ni nkura wodo so puntu. Ene yehwe. Ye to spotlight no abeto achema boabo. Mo ne adwan na ye nyaka. Oh, yanemu ya adwan. Yanemu ya adwan pa Ahenkan. Okay. Tima ready? Yeah, ready. You. And my favorite chairman, so chairman Adamu, Yagaza committee, unity committee chairman. Would you my dear Wababu Claudia Mapa anything? Oh, dear Ahenkan, the Dika Medica Adamase, Ada Yetf when you are asset. Now, unity committee chairman. Sir, Kuronum Puntu, and then in Kosovo. Say Becan and Anamo, near Adrian Kurono, near Conan nearby. Okay. Sir, Bibi Tuchama. A better pot of man and anum near no Medins or so. Okay, yeah, HBI, I hear at an eternal. Tis our unity committee, no, and one a tea, I have buying a tea and I say, a Ukruma and a tea. But you are a bam. More bam. But some so a bam Chamuka, Namu, Alawabi Amoje. Oh, I buy into a cadia by a summer my air back or near a unit committee for a num acahon. Say, you may dear no Esson, Coronation. A summer my back won't mean take, and I say, your power committee for because you need to a swabber. Yeah. Or be out to a swabber, and then yeah, one corner trace upon TBA or mine upon two. Okay. Yeah, for a buying and a dear when she say buy. But I could be any moody. Okay. Tenipa Makma Quenum. Pachuani. And I'm your unity committee members. Pachuani. Ah, Multi Honorable Assembly member. Okay. Tim Mobile and Mania was be ye. Oh, and then view me a new view back. Me and Sunny. Next year, now, my father said, next year, 17th December, now, and Vienna and not Asem. Okay. It's you out you chair as unity committee chairman. One on pound for any assembly mine. And view me and send you a small model small babu mine. So one gas already 2 1 over gas. Mabam who are there and I can't. Oh, your boy a home. Okay. Boy a home. I just a babu man, so you to say. Oh, Mojitum, or more Modium, you might die, ya, ye dear Chila Yammo, dear, on Bejatum, no being fine, you might down, I know who you oh, yeah. Okay. You, and yet, Yababu, for the about you, and me say, I'm from Pimo, and say, and they, a chim abu could you almost say, a janabia bakwa amount from ho. A bone rough, I must say, dang. Woman who say, oh, money be you, say, something might be you, say, MC be you. Say just a moon who dear a juan credana so sa some before can no cre and an cre no cre and I'm about a mutu. Oh, many kind because TFE ye 2 1 or more to 1 or more a home they be anything beyond who I want dying and I answer your pan night ye 2 1 or more palmer ye did kind emsa some of the letter by. Say toilet no on person beji be sum no 100 assembly municipal assembly okay because omo buy e ma me buy so ma giti efini nyina buy ye ma me no ko hu say ese obi bi ni abokoku a kotokro enka soro ye ma me uga ye ma me ahwan ababo him na ma me Victoria yes honorable Victoria edu honorable MC ya chimda okay last year quarter council office ko ka chen say enya mo ma me nti a Tiffino, okay, I beg you for the Muslim dada. Hey, because Udio Uma in Yao. Okay, and consider yen. Na toilet no, and your ma a comunary adeno. Sikaga crea jejeno, a comugrana and so Okofaka grass or metro crana, and to mention. So, guys, and you may come setting. Almost the Abuwa, Jensinica, Sumuya and Jura Moni are the Adubos and who them. Ah, ne a Janabianim. Nti okofre na sumiye de kwadon ho yetimi wodi etimi enchire so hwan na ediko tumu so hwan na ediko ana shobi yam na koto mu ana de sanyo me fie yam na ko toilet mi na sumiye de sen shobi ayam no correct because okofie mu a mi am kohwe na enye easy kafra ade enche ade etie for mu fanche ah na so adwuma ne ye because nti okofa ka so metwe a ode ne machine ni chemu ye kun na ye kra say mo say nye mo on do so this nti
me be a sank of form baby here no so there be TFE the agi yetu amena na yesisa edigum no makata amena kono so ne yakata amena kono so okay ye ko ye na chese ho expenses no ano odin na nya dia ebetimi na manfo kwa jana bia no so asabi wani mu omu ntueska omutua 20 pesos sika na eba no entimi maintain enya kwa jana bia no so 20 pesos kan iska no 2000 eh 20 days of form entimi ana adwuma yesi ye wo toilet no so ya ye bia yesi sunsun pe honam ye mre timinu ka se ayema ye de ayema ama ya krosu tie fini kura ti si obi ankoso ti amanfomfo hina sabin predu se won a woni agana bi o mu fie na hina omko no na aya na ye kura no aye dadwen a ye adwen ho because last asam sound the letter brain so person babaje tie fi no ana omka na yeso yate eyo ma de omudi jaye nti service penifo ese akoko bi de ni ma de chen ba o tie oni ma piafo nti na ese ye kona nanom ho edukoto omanim nkoko ni no omno mbebo na momfa mo na asema momfa mo okay ye no omka kan maja omote ase ese sade a ye hand over emfama asamfo no no mo ye omedwuma na ese okay yate na akase ebetu anamo omkra ye se ye mfro omumra ana mesoma menu abra akoko ho no so omode omuntimi ma ye na ese ba omna aso ni na nanom bo omna aso na ebe hand over edemo ti ama yeguso edi hu dwuma se ya ni handover ya ni ayema handover ye nse jire ni enya se ya ni emunu gan bia de ayema buzo aye ntimi hwa so de se afede ya bre monyi mo ade it is ya no wana mo na muguzo amutu patwa eguso tu hu ana mo pa anya agro okay mama nko brako so kakra brako ufu ne mama fu ni mi de sei me fu ne me brako Alexander Brako. We are unity committee member and answer we are special assistant to Chairman Olumai. We are unity committee organizer. Achimabuabo. Yeah. Abuabu kone da okuma supa ya mishirao. Amen. Bien se chairman ka se bibia nuka no asoma ma. Na ukwa assembly ho no. Sena na omuje oso san. Na omani je se afedie. Oma boma na ma firi mu promodi abase afe ya ne yentimi hweso. Mo magimare. Yo de kan audience na ba wasem so mefa ani di infama eye aboabo mpanifo ne asofo ne krumafo ni na ne esanse nyomo anka seven kamente FM station kese yusu. Okay. Mefa enase enfama o. Yo eye tia finish na chase no me say ache aka ya ne kakra sorry ya ne no ache paye ache ana jana bia no enke eye anu nie vehicle anka asum bebre me say ejana bia musika no ya huda na ye bae no se na me chama di kan 20 pesos na echini ibu na koto cement na de fixe na insu betem na ye fa abawfo na bi na mutwa hose afre de keka kono na anu ya na nsin na mo de krata bre se asam person beje na so se na chama di kan ni na no na se itimi bompani fo nim se since na asam person me de ambo yenti ya tu anamo bebre na yekoye na se na chama esuma me koye na amka se ese omum na de eba na amutimi tutu om na wo ye de emma aye anfi omtino samre de yegusu a enche be kona edama asam but nika me susu ni se last town council penin ba se na ne ni susu no me mo kire ni se sewe aboabo and then say jana wi ade ke esi kwantia na me ba no na we kire se na aboabo tama musi no to na me to me de utu na anu ye kwantia na sisi aboabo so anya kwantia kana uswa okay na hu na sisi se na kru na nyi na kru na atumpo na kru na efe no sewe na me ka kire se we esi han kwa in fact good image required e ma achima bom ka kenyu bi kwa bi twa kra bi ko to abesi abefo de bi kwa de awoni amane kia condemn we say no suam de to na sa busam say anasa kasam de be no ko be si foforo na ko so genetic scadama asam de no omana because we need one there ya twa am na bebre woni mo so ko sa say tu a like on na ko e be say odan de am tututu ya defini sabe ejana no betimi e bae no eti no ka bisu say ka yitimi condemn no kra na ka esi foforo a na ka ayeyi eti but because I say no sa dream say what about say ye condemn this year ye me mam ni papa na ni nwam na mo mantake won en fa na sabi am ye fosu ka ma on bija san so ram ko jagu amonam basa eso betim di yare de aba enti odi ubisa ya
sene ye tu na mo ntisi ana pese ye kɔ na ka chom se since na nanu aka aka se itumi de engine na fa mo na nso mu the way forward there betimi edi akɔ aka. Okay na sene tintini tie nyina se wa ba befoa de chairman oluman aka kire ne se motu na makɔ assembly ho akɔka chom se ba bia chima boabu agya bia na dunu de ye ntimi hwesu biom mo magina mo hwe na so de nim gwa se mabobo man o chairman odi to de nim gwa se man oh odi we say yetimi ania me azo atai ma yetimi hwe ama fe de ye za assembly meje odi eno na me kan yo asisunsun pe na so honam ye mere ni mere ni say ye nya ye be ye na so oni bi entam kase o si me nya ma ye na so me twa ema ye nya ya nka be ye na so baba buma na ye be sere o because anya bu apaye ye guso ana service na bi se de mu ngusu biem isi aka se oguso ene wo nya adwen sante sisi eno mo anga sa ma sori akwa assembly wo se assembly sabi nana mo ni ma ya ni amna ema yetimi nyinti mo meje odi pacho mamnye sisi bi wa sisi be ya on say before say obi krom di agye ba kan mo mi anga pacho before say we nim ebe ba no ye o kan de sene kede pese ke tu amran mi se tu na mo be ko oba yin ma ma de suggestion bi ba se ke be se bi tutu amran ma no se ko fa nsem bi e de bai na se e be tu amran no na se e invite environmental for no e de o na mbehwe e to mba ye na o mo de ebo no ma ye no ye de guy no be tu amran no obehwe na also be gen no say 6,000 7,000 na so ye hwe the 20 pesos na ba na eboso me scan ye nya na odi ensu ba bia bokoto cement it dey niska bia dey niska bia sare na chama ka say mo be assessment no sika mo boy na no odene ti na mama be na tuo ni so anye dey ama so it trainer and environmental for ne buy no enko amo smart ko for buy na enko say buy ne be kasa kasa bia ne timamfo na won ona mo kola ne ko na chi ne penifo na kasa ye nya ne jeje omo mo tuo ni so omo mpene so ma mu ntu na mo nza ve jana bia ne ngu amna na o kasa chire mu na bia ko ne say say penin na kasa dey eba nti penin ni buy no ne ye wo assembly omo penin bia ya otu amna na oyi sebe jana bia ne gu no cheche to no no keka price ne che na anodin ti che 6,000 na no dey maboabo man that say say committee na so obi o kasa na babo asase ba ko ye say obo kasa na wo hwe ejana una hwe so ti bia una ko ye sad no but scanner ba no so 20 pesos odi wa hwe boso me and ko abokọ sebe ebedu be mam no so kokora sebe omo ne so won ni scanner ba kitu bi no ko to so me tu ye djuma bebre won scanner sa ko it is scanner mo jeje ne boso me mutimi nya be say 20 pesos no chama wo anu ye 20 pesos oguso obi ana 20 pesos de bi obi okoje a obi a 1.5 2 million bosume ti bosume amanfo atwa mo to 1.5 Ghana eti we do bi nko na eno se koye same bebre but aje bona da mu venture na asem na ye kan sana ne kan ti odi anya se bia ye mo no ato mo venture eti environmental head penin na kasa ba abo na ye ne penin ba no so obutu amla na ye kan price ni wie no o share say o share da ye de ye mfanye but ne ye crank ni ase ke winya amount bi na but ne ntimi ati achire no mbolete ye de everybody say amposom beje ya ne no anti ase ya nshida ye nyine ye call say but omna de letter by na say some de letter by so so ma we mu ho ma kare mu hu say sika ba say mu di tu amena esiesie no munya tie na say mu de letter ba dia so mu ji wa brobe mu nyi ma mu ni mu ya ne ho ntoye sana okay chama say si abo abu krodua mu ha ye ya ne ye kan wan semi si nche ya ya ne dodo osan ene ye omanfo no eja nan bia sebe otimi ko ekoye wo hu yi ya ne aminim se wo ha ye mienu we kan wa he we kan wa mienu eye de wa ama KVP ene ne wo na amankrado echi ho no hepic ayi na kro ni nyina ya ne mienu na nse na enya nkofo bi sa nkomo bebo no ma ye bi ma ye ba ko park ne nchen ho yeah hepic de no amaso omanya krobia de no masidan ye de nkwado o mantimensi dan mantimensi e ko gire obi board de ne kube nyina atugu de bia ma me kura hu mi ano de da oka se mo be ba be dwu mi kube ni me board e ba na kura nka mi twa no adi so tie fi mo ntimi anye ene mo hwe no mo pa hu bibi mra mi enso anyo na kodwirigu e ya ban ne kodwiri ye eye agwabu kori nyina ya ne na emienu tete de aye nyina ya ne tu agare nya nya mo na ko so kuma se KVIP
ene won besi ye we omo ya man no di si o na no fe omo ye na no fe pa na no kwa om ni se ayedada atwam we nya ya ne eze so atwam anu ne yakoka ana mo sesa mempraduasa ye ni ti empanifo no ye ga so obi ye pania enwoma we esina batiri so no atwene dom na di na chi no ye hukwa de befa so mo sa ni pan mo ye committee members yi agba mu ngwa mo ntimi nya da de mo ba na mo guso amoye sambotu na makwa assembly na mo ne mo twetwe nkomo na ma we option say sika e free ajanabia mu ba no ye betimi de asiesia na da wo ajanabia we so na bosumi muwa ubenya 150 Ghana cedis pe na afimu nyina oziga ahe eluta do ba so sumba tuaneka kanso betwin so a so ba giska anode media me gidi se baabi ajanabia ni si no enye ni sibia ni hobiem because nya kutam ho nya kutam ho baabi amena na papa kwa ebo a ni nchemu ho ai ne me papa ai emufie lalu kwa ne twam ebon fa area ho nyina etimi cross na edu afa no mufie ho sent na me ke ho na agi empatam ho nyina intare na mu ya committee members yi samu kwa na continue oba ahema mo ho a mu nsusu mo se na nanam na nsase di wom amanfro mu baabia omu fi se yebetime sie janani bi no na yen condemn ha ni enfa because I lol kwa hu main road atima babu main road odikro efiti a red container hoba no na nkia level stores bi kra na yede bezisi wa ana ebe twam obi ana yede be mu obi no onu so sie janan bia modern wan bia water closet ya me ya bi ma school fo bia so yes we dey quiet wine e bia 12 seater e bia 24 seater e bia 10 seater ema de edu emema de edu ana emema de nsia ema de nsia kama na ahayi ni pakun we 6 stores fefefe na tikro ni sa adwen we mpacho obuoni ani dim mo ne nanan mazio azon okay odi before say adwen we otumi sa adwen nkra asem bi kwame no papa kra popi edi nkomo say ababo kru na da ono no sebe e kru a ufu ara na na okọ odan the gateway to Brim Central ana sene kru so agidin no e brofo de otepa gateway to Brim Central je say ene kwante mpa be fa so abeko achimda ene ne brofo kakraka no agwe aben committee popi din komo me ne sene kru ni dama kuma so no ka mu se ka tefi ni ka ajanambia ni na e ka ajanambia we ka condemn na ka if say an ga fa fo ko twa ajanambia o ma bom papa we se ni twa ajanambia the kajan say ka if say ye hwe na ka banti mi ya kwa na ka ankro betumi asini modern what say asane de onso asane de na old one ti ya na mo si modern one bi fe so na odu na ka me sa adwen wo mitim no ebi na o kan but as to say ina nanan susu die odi ye ni nanan ba sa adwen die ene mo ne nanan susu ana cha ma me boa because nanan mu benya asase nkwa dia because baby a ho na du na ho na ba prime area very strategic position baby a bone die duma die bi arba hye so no betima koyie kama e dia ma timi susu se semubo nanan mama ne a cause ya ni we convince adu asan ni enwo mempo na enwo yes acha papa na dai we me ma ne so da o ya yobi ho beba se cross wall kwana na de go sata we akwala kwa ya news ka tina me papa e message tina ma test paper ne kura nam di line tenten eh ya bro emi bi na ma dress na mi tu kwan na mi du lo kwan na se be kame ikuru aso wi no se be coffee na kan so be si wo obo coffee aish sentene ba jiw hu nyina best free bi gu raf na se kwa asa na diafra mixture okay eti abu man ya ne ho asam ane yakai we ni akoka ana mafo dey wa ba bia obetu na ni tadi asi obi so da bi o hwe ankura bi okro duam ha se ni nsam ni bi ana oni kukuduro ana oni opepe bi a ono nko antimi nsori nyina brane se me na me de me ho me ni asomesi nti mi besi yane it is not possible like that yo ma e di to me ashom nsa ena mama ni amane nso di oman no ahye nipa bi nsa wo mu na ese nkom dwom ma wo ka se na me manfo bebe on benya dwom na kura no ehun aye den dia mom ti eden na me ni committee members yi ye bodwa na e kwasafo dwuma
ne dia boyane ni bi me da bia me kana me nya kan so da Peace FM ye community watch na kuro bi frɛ sa ye ni ya ne we kuro no mo hia mahia nkasa ko ya ne ya ba me na ma we ne so aye kromofo na be dey ebenya so mfaso na mom kromofo no so no agya wunya okandifo a obedi o manim a kire se kuro bia nso owura kuro bia ahemfo wom ahima wom akandifo wom chama oluma ni bra kuma ne ono aba asam ne mai omo ya abamu adwumayefo womu ni tumi a womu de gi asase se ye de ya ne womu ni sa tumi ne bi omo de nse womu ni omanfo ne abamu nkitawudie de yesa amanfo te amanfo ha om de bakoto abanim ne na mo aban betuo na ye de se no ye nkurofo no ane ya hemfo no ye na ya sade se ye pe kwan a ye betimesi ohawe ya no kwan habo abudwa tan. Some de dan pa and then paint keke bi ni ho ya ne bi ni ho be wa Ebi ni ho. Some put them odwa ya ni ne odan de ndi ahye. And then for this almost me let me come on me 9 years and some ketua. Amanfo bufu a omubudifu. I'm telling you. Sa amanfo wo de bibi come on no omubufu a hwe se de atutu papa mu ni zongo ho. E baby adwawo my bayo tan ase panini fie na bibia nzu di adanse se panini fie eni ameka me de meka panini enye se wote ahemfie na wotobo fro to die na jeto ya pani o hwe amanfo yi die ni amanfo nkoso no se amanfo hu se ede wakoma obi akwa mfa nye hwe bogere hye ohuko ba areho de enwoma si ikono areho papa awo ye kuro dua we se mu enkabom ni ho odo ni ho enidie ni ho fache ni ho cheso obi ati free posu die ahwi nim no mudi okrom a posu die meni asumesi kenkon sesi ahwa mu unity committee ene assembly man mu na mu break krom apa meboa enyi na report ba na dofsu di case ba jekoma Sebas as obi ni enkotoko ofi crown report na se fakoma assembly man committee for ni akoje and for this crime di ko mu obi nanti ya bokwa ho kura de nyize ye ne ato amane egbo nwo school na ba ho onabo ekwa no free ya no mo fan koma no ye ne ehu akira kwa ne ehu akira kwa last week na mo school chade ya obi ba ho no na se me chade wi na se eti mu angasa asisi a metima ka se ye ka abo abu mpanifo a mo aban mu a mo ne ye ni da so adwuma no ene abobukun sen na se mutie akire hwa ahensem ne odo ne mutie akire na mo ye adwuma na chema memfe sen na hu nwoma enke ko sen a ene enke beboa yi nyina wedi me sre akakakra asemo because mpenifo se ya yenya ebeka mpenifo nso yesi yenhye batakali fansa kete na olu ti beba o eba wi yigu an be kwa anwa na am ka chenso omra mpenifo ti yenhye batakali fansa kete because ahensam ne nya ebeka ho asem ba aye uhu because mpenifo se yesi ofre baby a ofri ba ne baby a wabedu a nipa ne bia na pia o do bai no correct yes so nam na water na tehwe a enye baby a tehwe na akohwe okwowechi no akohwe se dinsin bi na poli wo se egbo bi na poli wo nti ahensam ne de enye beka wa na eboa madwuma me pese mu se e so okroma na eboa madwuma mo ye eboa because eba ada se etimi ko oba hema ho ye ko na continue ho efutu kakra mo so wo no mo de maye because bi wo kura na ehia sika kura na etimi de koda na continue he omutimi maye sika ni bi se mo fa support adwuma mo de ye okay ti ane de se wo ta kodu anu in America anu mom de omo boa ye ya mi shira mpa enu ne ehia na unse ebia nse akwese kwese na ntatwene ugbo ma uni uwa mo ma wuti emuko ba hima owia ma besi akohe continue ho ye kadin ka abomba akwa engenu anse ne nanama sinkonwa na ebia senior pese ye o mama no monso mu ye abamu nipa mo pese mbeti obi na aso ntino mukwa ha edem side ekwa ha ti kwasidedu amukwa he kwasidedu ya yin na yiko boya no ahimfie
no him I on sit in vie na mungo oh e ko on ko kosra no agro kromu baba concert party no mu di okromu say the ever say the ya neutral yeah on say governance no local governance yeah shall say but no number say me arrive at hamo ha oman mpuntu ene oman nchechire ko me metimanya kokudua kan pain sanke ye wo ohia ye nyina ye kura no mu say twe a benkuni ni fa nyina agi ni tuma enko abomode hu kwa befa so a ya ni Asem nkobeka yen ya chan kan fam ha na na ye so abenasefo mini minuen ne ya wo so abenasefo ye kura me say poto na ya ba wada wada ne yakọ ye kura mpoto sisi aboabo na anu angasa ye kan se ni pokroma ye almost 10,000 100 million 10,000 population na anipa 10,000 no majana bia baako majana bia baako pe adentia odi wi me wa pese me de suggestion bi ba adentia idi olu mu dia mu ye madwuma ba mu mi si ni pain ni enganche aboabo mpanufu a omudi akotiri wa hinsem ni se so ma hinsem no omudi ka kurohye se de okene na kwantimi nim da ya kwantini ho edi aboabo ahia asem akoto na nim a odi na chia den akere yen onu de ebia personally oye na famu de but collectively ainfuni nyina no ede na mu kabo ma eden aye because sa ya ni a esa kwodi aban hoi ekwodi aban ho a eye but eye no guase ma yen ta eti kromu a na yetimi akoy agana bia so na ye ma na ye ni hu nyansa bia enipa eti wo ebre eti obusa agana bia wegu krom asane se mabu wom de na mosifo na agana bia krom tete yes de wo so wo gede jeje bre so esi jeje kura wuko agana bia so wo gede nyansa bia esi wono so nipa pamua ayemma ena ebon ena de yare emani petuo eni petuo nya hwen wontimi ga se ni tonto fini fie wo didi a wo de senti na didie wo di ufu a wo de senti wo di mu a adan sanko obi pani bi te obi anko behwe se panifu bi ete obi a ko be se ade we hamanfo sa yemu kroma adwuma bi ani ha na wo se ade senti didi na wo yale ebere amanfo ya committee chairman now so the suggestion be my baff ayi odibe de mahia sempa maba inframam de sameka eye aboabo efa bi na ya metrase asese adwin aboabo kron se ade na mpuntu enkoso anu na masa hu se no so account say kron so but assignment ba ko pedium ade ntemeka sa be 5 days ni eye assignment cheche box esanse aboabo ye committee member ntine nya 15 nya no enyo no because eye abam no mo fa nhwe enye kru na mo hwe am the population na dey e check na before say me committee member no me trust eye research bi mo say udru banga no shin pe be 5 mu 4 to about 3 to about mama connect to about abo but say ni pounds no ko to ba ni wi a na say bob shin no of first assignment me dey embe ye ne kwan na say me hye ne bob say bia no oto da na oye registration ene ne watu abetwa abo na machine ba ko bi wo bom ye accused to lie ana na be bia na yesu ababo ye registration nso no na ababo ni odan hye ne we ababo no odan hye no ene asa ne hye nso we asa ababo no odan hye no pe ewo bompa yo no hectare fo no kwan bi won but machine bi so no bi ti bangalo ba ko train di ho eti betro di no na me hu sa research na afi so na e hu se kuro bi emu pa bi 1005 bia no eso nya one assembly member na yitimi se abo abukuru na edwa na emu pa 1005 na se ese tu anamo na se abo 1005 satam na ne e betro di no na minim sa se we 1005 a eso unya one assembly member 5 committee member ambo hwe kuro no so eti any assembly no any assembly member etu na mo asa afi di e betro de almost split in machines ne be a nkofo butu dey abetrum ni to afi e behwa e machine ba ko krum enya bi wodeba e bi ko material so de mo bi su ko ha ho ni mo bi ko davi onum tinema dom ye tro di ni wie no ye tro di ni nka enya population almost 6000 ana ye census so enya almost 10000 sa na se tu population na kosoro etisi ano enene 3 days sanya sama e ka se e pamocho yentu na mo yes na be ya enti anamon be na utu a yetibi ma assembly man ba ko anamienu e de kan de wono the population na this na this population no obi anim say agbabo is more than 10,000 next year we say next year be assembly elections about 20 I want you be tell me
Itanya na msa na continue di nkomo se nana ne fa yunsu me pushi se be at least nyame be ka aye asanma no no enya miensa e ka 50-50 enya ko 45 odi ko bi okọ pista ma shine okọ ashine 15 no wezi menya bi wezi menya bi the toss me no so e ka se bi agena bi e ba e ko electoral bi aso a e ka bi fanse bi asanma bi okuro no onu benya de na wo pista benya de na amakro no ye de etu mpon se ade so ba ko de makoma so se at least it minya asanma mi no bi de eka ye ho o ba with explanation how they made they qualify you qualify say benya ana ye tiri so ye say MC every ko mu anya oba show you ana me friend am bona ba start eka nsema since no Oliver Trist on ko eche wo nu ko sama 10 cry dey e de ka ba won benya 25 e che say omwo enye bi nka se be ye che benya boom awo achim agba enti ye qualify enti anu ta ba leadership so e ba leadership so mamu noju obi antimi noju a because here asema wukai pista osinka bob shirei busana nanom a mu twansa ase so bia fu twansa ase say wo mu twansa ase a o mu yibebe be park wo mu yibebe be clinic wo mu yibebe be ajanambia enu ase ya tonsa ase no yo me bwana wo mu school apart from Bangalore one nanom yin ase tetre da wo say bank ne ade ada chebetima bono Peace Town ne other communities na develop over Pentecost la ha kwa one see yes as be at was say afo ha ne be public toilet leadership okroma na atonsom Peace say enyam ko ahwa kesi papa ahwa kesi na mebusa say yayi ba bia ya say that Peace Town ya develop ye be say jana bia ha ana ye be say school ha ye be say post office ha ye be say library ha ebi ho airport we oh dia krobia be develop wa say nyoma na makro ne den e develop yes obi nyes ka na osifie na jana be ofie wa eye na so wo ba fie e ba kroma obaba mi fie no obene david inti kro ni tumpon no ana nanam na kro yo mo dia me odi anka mini asase krom ha dem wan baba mi fie sie mini asase krom ha ani dem wo fade ama me yi so inti se ye chichiri kro a say Janambia ensusem enkanea no as a factor into the development of the town. Now where the annual see a chance ase ye ni an ase kwatwa ase baby toy ye ni krom ha oh anyu mebu wa ye ntimi nya ne katasumu mu aso because he de o man zongo nanu aye communal labor ye se ye aboabo kure he zongo fo ma mekania okeka wo mudi nso breyen he mu mema so adwumam he de makoto zongo wa ye no with the market akwa share baby lord kwan kama say toka tan muzu ya musumu ya info hwe u kase ye almost 10,000 da ben ye adwuma bu ababu koma Bangalore for baby da ani as ye sura sem ye da ben ye bibi ababu krom ha Bangalore for ababe bi da ade asom no mun kan bo abo no na nim de ntia there is no leadership into bremu Bangalore for na enye den enye ye nyani ni adia ya tam kro ya boy abu se ye gata ya enko Bangalore no betwam okrom a o ma bo abu krom ye fa infia ni mo se na ye no da se nja no hwen ya gwata fefefe so mi na ye mfe oh intinka leadership ni is strong ye wo hia ya gina tum ni panifo bo ni chidom no wa boda wuro se mi hia bo aboman nyina Bangalore fo mo nya aboman enko mbeba na se mi odi ankan anolumai eka so hia aboman nyina na dofo ne beba don pena se mo mi o ye hwan odi ankan hwan o fra aboman we de mama kan ni bi eye dam no na eye oman adwuma me ne chairman mienu ya ana ti wura Bangalore na efefefe o se pa mo monko oyiwa me ne chairman mienu enso amra na ampubra kubra eye aboabo hin was small kilo no ko boda wuro se kai screws wa be ma no de memba wa ye so ese kan na e bagimi bre ye penso ne yagimie ye penso ene yagimie because it's like enfo bia ho hwe obre ne amane a achema wa royals akofade ato ye ho so enu asa chema kwadwa da akwa ka wode beba na ne nkwa ni obetuka hwi ni aba ya ba obitu eka asema na pena me ne brother fee aniwa na ni jagata me se enu chema me ne foka ye call da akoto na do me se brother fee puka say afolebo ye boy kra no enye adwuma kra na ye dey amo bo kankasa e kapa ne ye bo enu a otu ne ka me ne call da na fuwe asema me odi ene petrol bo de wo free han wo kwa
ye che se me be ne no no be nra tenen me bo betwam ka oman no do olumai sabe chairman adwuma de mama mo so mu gina ha mo ye man ye mamuska oman no do inti nkofu bi gigi po se me yo him ya so ma simi ye sei na so mo mo na kwori ntumpon a mama mfare mo kan jo mo plain na nu se hu across yi mo se me ba menka na wo be tanga me kama no tum se ye bobodwa adwua boaboman ho kwa ye be fa so betima bi adwuma e wo krom ha kwa be fa so aban sa ode ne nsa be kan ye gota ne ye kwan a wanye ye be twe light wa himfi a odasene so me yan twe light no wo so to twe light be na ye hwensa fu we wo krom ha e ka ye bo millions of cities e de gata si ya kwaji sko bi ho e ye kromofo no ho do into olu mu de mu aban mu de ba to the bia mu mani na mo kan ko champion ne say even say yanyi untum kwa na wade papa bia be ya mama ya ye na me ka so mo pra henie nu ohima hen ni ohin wo cha ifie nyina no wo mo nga so mo nye show guys ka chom pray wo sababu fela so so wo hima hen ani ohin wo cha ifie so mo ye guys pa omo nkyerɛ development omo de abakure mu put questions to them omo di kroni dia grass ampe when kiya gotai na ko ohin o cha ifie wa ba 50 bags of cement me na kuro me say me dia me na me yo ohin me na mo wan ifie cement ni mranja monye na mo fa nto adwuma ne so mama mo 2000 account mo fa nto so but ye no ohin man so ni nkrofo aba ohin man hin na me ka ohin man do abere 4 million me ka ne hin no so ba me so me say me yo ohin kuro mu ha intimi so 50 bags when the fund development anya hini amudidi on via go for to turn aka we leadership and a chrono ye nyina edi and menyo unyo de show bia your this okromo from kankran to kankan obia your this year e kwa ye ngwa na be fa so bra ko ni chama mo amu bra mo ngwa na be fa so obia be fa so bi ye ti gra ya infie ni mo fine ya some force we ya careful na kama agroba to kaza kakra meba yo papa aboze amam for baba at the right time mama say na another topic so and then mo dem ho abewo so yes this ya esum ene akwanfo e wo abobo mpatam chairman enokre because esum nyankopon ya adom esum ne de me say ano brase kakra okay because na say delegate kura nya abobo be 10 am ma fix baby na say ana delegate ne info MPP delegate hana dem hom honorable Kosiakwa Bobs is ya man mpunto be akwachi makoyere no holmo na say Bobs biaba ene de ma delegate for ma delegate anya right yeah, problem put on the delegate to the next say. Your hormone because I do you know. Oh, one my say yes, more Bobs be na. No one we afro. Oh, I know we afro. Oh, I know we afro. I'm so. The chroma delegate you are for the nyabi. Oh, yeah, delegate ba ko kan committee ho. Hey. Mummy have be you. Ma almost chair na electoral area. Nti omo de be ko boy. Me kwa me yesa na. Ti unya delegate unya bob ni bi. Ara with the man grandia. Omo cheche no omo de boy. Ba ni nyina no aboabo na omo de boy nti. Ye fa na sa. Da bi o aboabo na omo boy ya jutum. Ba said ya mu kan kura eye saboni na ye twato no. Ayo man na ya chichire o. Enye division ye ko so. And enya people who remain faithful to you. And your mind say aband the Bobs aba. Na MP chefane sa ka. Onfemre oman no ebianza mutamuka sa delegate o mimi nim say no kra enye the right thing delegate on ni tumi okro mu yeden delegate o MPP ni o MPP delegate o NDC ni o NDC delegate ye woni pa aboabo mind tumi aso mo nsem say omunyina ye nam wa bam ti sa band bibi ba say ni pa ne de mom assemblyman unity committee members wo mu no mu gina nam wa bam delegate abobo fa to abam obi so ko delegate inti say no kwasi e di bob ma delegate enya de papa honorable Alexander Kosiakwa said yet here no kwasa dia then it is no good to aso inti ana na say so asamo che Bobs ama yenya 15 ana honorable Victoria Edu ono so my 10 count 25 fancy enwa ya fixed do na ama say baby esumo bia no yenya ni nyina de aka amanfu ne tu yenya ni nyina by ayebi baby a esumo a na bob no ba ko yesen
ne bo de ndie minim okay omo de be cha ye nti obi abeche wade so anya fe na go bi sane bo no ya dwinti esum ne de wait make say brass kakra akatu na na bia be ko akatu amafrom na me say e champion ayi sister bi nyamu dan na chi ho ho so esum ho pa na me fa okra nka esum ni tina ka me ya atogote bi mu kafra chairman ga do te hwe a na wo de asua de ho so my say ye for ba kon ko bo ho okay na ye for ba kon mo amafrom nana kutuka nita kutuka mo no me papa mo fichire ho mo fichire ho de ba kon so ba ko bo ho ene na ekwan nso am say ekwan wo mantem no eno so ano enye kura eno so de nyame anim no kura ni na say honorable amukachi e ma omu be yiyi na say nsu tuto ba mu a ana roshin ekwan ne say mo okay cause ekwan ya obedwi na yengu kota aso de anytime ya nsu oto a ebe say monchimonka nti ekwan ne de enyina de kai wurawura lungulungu etimu se ekwan ne asai okay asai mate mansana manim ba twa komo no so no ya ka say nyina ya obi osi anem e wa bem honorable assemblyman free achimababo ononyanfo Emmanuel Apia Kubi ye bone mane fe na amukachi ona ba no pa Ahenkan FM suni ya mu achimu akwaba ya nya minya na wapombo ko de o nya mi afro me ho ye na bibiri se musumu ho ye de ya mi adum ye nso ye ho ye papa 93.3 na anopa na nke viso baba studios agoka ba bia na mu pa mu beta me ba tia na da wa babu grom ana share credit bomo de na bowra fiane ye ne wontene tu why mate man share credit na niska ho ede okay iti akwan no de wo se enye akwan no so mi problem unim bangle baby am mi woyi ana me kana be leadership mi nya aka dawo agina me wuafi ababu krom a unse ekwan be bu o ti yatete ne fefefe be bu onso amanfo de omo pe dwum kwan ne ho be bi atimi se be 40 feet no obi adwum ani 30 feet obi ani 20 feet mi odi Ahenkan ana wo brako ana kusi hu abetim do ano aka ba woni tumi na be cheni pane se ontwe wo na woye no emfemfiri ho mi le amiti su sei man bi wo me ho oba mo be ka chem so odi man sori na dachi be nyama ne wa ha na to hwe ekwan ni sei na ne tetete mati o enso asomasi ye ne dan hwe wo no watwea ba sei sei ye wo akandifo a omo na omo ihe omen kureka no na ka ko mama ne no because ase no wo be to firi na nan mo ana wo to firi ankura bi wo kura na ankura no wo aboa asase ne di wo na nanom ono mo dan de mawo inti mbotem monchimu nka no eno so na mo ben ani akwa na mo dwondwondwom ho no ana mo ben na mutu brako yodi temi ameka se utrim adwin bia bi wo mitrim se na agbabokro no wo yakoma so no sa ekwan issue se mde bi eye bangle honom mi se me chairman no obi twa foundation na ekoya kasakasa ho no pa kono se pillar na ho no opo odiba kwa makra ana mi chairman mi na sanma ekọ em se ekosolve sa issue no na ko so otwe de ba ekwan nim da tosmi no ma trase ya hu se ekwan na amayi yato no obu onu ma we se unim se ekwan am ton plot no de wu onu ma ekwan no ase no uko pista onu ma wo bebre tibitom ko trans mutimi dwin am that bia bobo se bia BBC ejato baby na se unya baby amfa pista o mi ma shara kwani nam wa unya baby amfa o wona ma no ko pio bi fie no ma no wait tons as chairman nan say issue no baby am ye pure water no na man bi episode no ka say ye road bi da honom na ode ne car e fa honom enu say nwasem na man bi su ne plot da honom e ko nwasem ko sol bebre mema wa ye menya family kwam menya enen so ye fra san man e ko so na say odise okọ ofa awe ni mo no ma boko man no akasa ni gata bridge a wa ye ensu wa ni fefe mema wa ye mema onye na ye ko ye na adwebra ye dai ebaye sa kwan issues ni de odi omo sese kwan bibire bo enyom no ma se kwan no tom we me ga jo pray enyom no ma se kwan leadership nya dwuma okrom ha leadership nya dwuma okrom ha because ekwa ye twansa ase a first na edi kan consider a street ye twansa ase ni ade edi kan kwa wutu fie na wunya kwan enko ofie na obena na wakọ ofie ena so abrante bi aboba so wonya ska toka ana moto
inti kiye twansa asene ne sovia no ne ayi kwan de tum sa ha eye kwan 60 feet mo de amumra nkra mehwade efiti ofanko eba ense wo mudu abebo nsem abronse atwa so nwotwe ebedwira gufom aban so oye kwan no omampenda da je gufuo betua compensation se mo bia ema da radius amanfo bu manugu so sisi abronsan sisi filling stations akasi kinkrem mesi brana behe eden omampani dwirigu enkran no papa ba ko ne dan no go fom kum no atwawe o hwabronsan atwa so miensa ayi sim dwirigu a kum no atwawe oya lock say na be amasama hospital go wi so inti info no twansa ase no ensase na info no twitwa sovia nko obi nananum omuni omamu ye twansa ase a ekwan ni wa Jesus Christ of Nazareth kro bia betu mpon a kro dada ndi akekere wie foforo no won ye hye no na ya kono foforo no so amata na etu abom se aduane gale na anu abawe so obesi orphanage home ya kwi hwe bebia ne nam on nam fichire hu street bia kesa nwonwonai tan then you say the leadership what ya mfia na ngeto your leader ana wutu fie so your nya na ngeto your leader mo ya mema musimu di hia mo ye leaders a mo mpie na mo nkire direction mo ntwe dom ni machi na mo nkire bebe mo de yakọ na saa me your hin wa mfie me your hin wa mfie ni de mo ya ni hin ngwa ndarengaye ka chem pray me ba jo ye nka ba we twa me se ene ye toa ya adwuma no so ene ne ye hye concrete no nti emrante ma ba wa mo okro ma daroma mu cha yen kafema former na krado ewo ai site ti munyina mu mra krom sisi ema na mo wonzongo no ema na mo okrom no ema na mo amanfrom no mon sati mfenso ni mra hwi baros ne sofi ni nyina lande na mimi free ape ye ko straight ye nyina ko pia ye ko hwagum kama na bibia ne wona ye ba mu nti ye sira abo man say kroni chichi na ye di nkomo no ebi ne yensa dem ayeye no nti obia mfa na ho oden emesom ye de esika eboa temontum fo munyansa na ho oden kefu am kofi yesu kwadwo manfo mu munyina wo fie nkwa na wote an ka fam nka na wabomodin anu aba abontin kese mu ho na yadwuma na ye hye concrete no mumma na ye nyina ye ntoa so okay to luti ekwa no patam de na yesi enye no sisi ada sie ntimi nka kota grade ani be grade ti kwa ba ne mfemfa so o de kakra meka ne se yaso ya chechere ya po nyina wode de so ano honorable Apiakubi ti yene na atena se susu ho ona eja ya kwa asamo ono a hyase ono ana ehu mpendifo ama mo pe be grade okay ti ono so de ato nanim so osan busu edi hu dwuma okay so mo ba abe grade kwa no amaye na nanse ya nsuo ni toto nti wo sa grade kura na ebe yi nti etwe na nka nsuo na te kakra okay na nka ona bo ama san ba so abe yi kwa na tututu mu yi okay kakra wo ameka no yo ya basi akwa man so na ne bra kujo kan no na former chairman home former committee chairman committee no member bra bugi na ya chairman okay so wo ye ne say me fans on one na ebe ha no kwa ni pa aba ka na we need committee on time no obojuma okay ti o yade watu ya nkrasa ye nkomo twetwe no obibi kakra ka ho nti ya mfa na enye fine bra kujo wana ma Mr. Albert Ankuma ya muachi ya nia minu apani na pombo ko de ya mi adum na nso e yango badum boko asemi di ka wan ka fam ye de enkurokuro su nsam ne yaka ba bia radio esi nso yanka ade ambaga ze ye nyaade tene light na to aboabo yango matwetwe ya se super se wo kire wadwen kakra e kwa da ho yo odi anapoi medamase ene aboabo hu adwenpa monya ene modi abetu ho ayini na modi ato se yenwedwen ho ne motinya invite committee for se moni omo ba bedwendwen ene mebia ekoso a edi kuru ninya na mwachase no mudi free toilet na de yeso na metie nkomodi no ade a metie ya me yemo hye me a eni timi pase me kire madwen na se committee for ni aboamoman begia tumu a eye toilet no bra amo sekire kuru ni se
amu committee for no adwen ho e de akoto nananom anim say toilet no a eye kuru ne dia toilet no enipa bi na di on hu si won mo say amu de mababo ana babo fo so di amu ho de bu aye ne toilet bi si wo eti na leadership ja ba na mo say ne amu adwen ho de akoto mpanifu anim na say na amu de command assembly na amu fento o man anim a eti asem no yam hye me nti eno na me pase me bam kakra na me kire madwen na say emripam no say amu aye bibia sensa krata dia ani betimi aba say betimi kura kwa corridor because that japade na ya o man ni dia eti Oma japade na untimi nye na say a wutu ho gidi ai ye fiti ba bi na e ko ba bi ani ya be du bi systemry committee fo bi ba be hwe so amu face sa pro challenges na abribia de me hu say we ye leader e true challenges ana e wasa wo kire say we leader ma we ye leader e ma manfo hu who face challenges na wutimi solve a and na ye hu leadership no say the way sitie na say me gin say o man no ejapade na monye problem e wo saade ye no ho na montimi take decision na decision ni pra mo take ye no mo de yen ya access no e kwakoma assembly a o man nti yo eti yen o man no okay brakuyo mamimra mu wa kakra bi na to aso say wutie yi a brako ene eye committee chairman edi to dwa say assembly for no na ba ha ebeka say de ajanabia na ye no omo na ne mfamom ana omo so tu bofo ma ne koi in the person of brako ana ko ba ma ne enom so da bi omo anga zamu ntimi ma maje tinananom a de ne di wo mo gina kura na mu no emre assembly ho no mo trans no mo nka wa senti sia de krata sensan bia ma ba bia ano ne ano na ehia odi de o kan en kwe o se me say two challenges na ma assembly ni tu anamo 2011 yenye time me ne da donko any committee for ka ho pra ye be start eduma no ana of the me ka o ya magbabu mayate because assembly si wo a year say a o man na hia of the time the mic catch your mind say toilet no am face problem toilet no am the command assembly assembly my that time da donko jira ho no mo ka kire ne say ono na bless you afraid na o be use toilet no na odi agbo community no a toilet no your mind there you won't pray that time I'm your committee member ampa ya nka ma o ma fa ma district assembly no ye maintain toilet no e ka ye bo wo ho no two toilet no sika ye nya ne de ye ye penti ye de pipe at two akire aye akire no ye so eti o face me de me can say we leader na face challenges I was all only on my dream okwan mo befa so that say na assembly na tu na mo ba beje na mo ne mo man ankasa na mo ti mo adwen ho mo committee na adwen ho de koma nananom agya tu mu dia yen o man no ye tese yen access ye japade no mo de akwa koma district assembly ye be solid dia mo. Okay, Brakujo. Says yes, I was Brakujo, Yancomodi, Jan Watian Suka, Daruma. So I will see a money or mining casa, a quan bench from Monfani or mining casa, no mining into my nomen Tromadrin. The Meme say, or may I Japadi, won't me for a question baby nanny movie. Say, if I never catch or say, oh, I'm maintaining you into what okay, challenges are moving, no, more friends to community name. And yes, you cannot say the more can you, sir. And then you will come be generating income for community, no, and 24 point fear. Yes, sir, yeah, what is the main fundraising? Sir, a minor candy for no traditionally, any nanum, and almost say, I'm a corner, not quantity, a quo or him. It is magas almost to an amoa, or more or money leadership, Abba Mana. And you're the when your first time I would say, and now Uber had it, and what to say, yeah, Danny, or manager Japanese commercial. I can't from Madame Manano Promomayati. For the first time, Mamma, let's make me a community. So I say, I'm a contribute to 87 years. You, I cannot hear you. And you're chronic up at you. It is the same. Oh, no, continue and some mine are mobile. My dream or my assets way, more than what I need a mass diversity. Modimima. The same young Casano. And then I hear you make me just to say, toilet no can't and never go. Can't first to do as they want my party and what. Because of maintenance cost and get good, you know. Almost yes, ma. So I say, in this case, baby, I may say, maintenance cost and cost in an idea, no, do that stage, you know.
eti se amu pase o mani sia ne adwen ho a yenwe ho ne mpa na mo so let me kai say akademi minim say ade ne ye say no na ye say ni aye bi wo ho unche o di so be kai a o ti ya kroma me ti say this is Asem ni be so let 3 nzongo amount from ana we park no so at all this demand I'm na ye de wo ho no a committee for any Asem man anyone mind na what you hwe ni ye no and na do say I don't man yan kan eti mom ne yan hwe ni esi wa dwen kire no imagine mu na ansa ne ye be we na ye de be ma obi kwa no aka amma ye dwa mu ye hu say bebre wo ho no te say de ye kan say obi kwa toilet guru ba no to kire obi ati say wo enye ono no aye kuro nipa bebe mo toilet ya wan na mo ne community ne nwe ho na ye hu ne pu masibre na ana na mebusa se wo se o mene o man nwe ho a ekwan procedure ben ekwan be no mo mfa so information center radio na edwabo odi de me tro se ni na no amuka sem na mo se mo 20%. Iti antimi answer bu issue na na abedu sistemi se ba di na abedu enti de ya me tro ni se ya ven go 50 pesos o se ya ven go 50 pesos ara yo se no say stage woman no yentimi nkoso charge ubi enti se o kwan ben na community ye ni na ye fa so say you betimi am ma toilet na say ye juma so ati ase enti no penifo chia na nanu chia na committee for chia no adwen say mo de kwa koma this is Asem na mo le betimi akeso a na yenya timabufo ayo konum no a wukra wo dia dance say na wo tie no wo tia ana me so ka se me former unit committee member yes pretty challenge the same challenges nibi but yet okay yo chese ade current chairman wa ha committee member bra kon so ha ana honorable assemblyman so adwen ne enti kwaso na tie se bibi na bezo kire adwa na wabema enti bra kujo ya da asa no pai okay thank you honorable mo akwaba ya nua aduane esi ja so no wabeto no ya de nchia pro ho dada mize utie former committee member bra kujo yo ni submission wo bibi ka fa wana yo menwa medase mechia aboaboman na nanom ene mpanifo a omutie Ahenkan FM anopai eyampa toilet na okano eye be 6-7 years ago a me bedi Asem ma no me buy na toilet no na inchense a woso nkrani na proper toilet no na nya function na abe lock no sebe na enkokọ ene komu kososo sebe ajanan no ewo ho ena me dia de srede koto Asem nanim eye then satam no na MC ho eye Ahenkan ena me dia de srede koto nanim timdi koto nanim no ena mpa obe renovate 2 toilets a ewo aboabo kromen na renovate e san painti no ema ye toilet ni na ye fefefe nti eba asa no abra kujo so mu no mu ye yo o dabi obia o ababu toma bia ni first committee ye ba normal lock no ni aloko no me ba no aloko no ba o ka say so say former omo try hwe ye nyina ye te ya so omo de nsama wie ne yakura yaka me ba omo de nsama krata ebre eye na nankoso he eye environmental for the nsama krata bre no say satamom no mo hwe so ma omo be loko no environmental for no be loko toilet no eye about 6 years ago 6-7 years ago ni omo be loko no nti me ba ye ni ko hu den Ahenkan MP ena no so ye ya ni be CC toilet no obi abeka be CC toilet no fefefe yes san chance ye penti even there wa hifia chi ho no eno na akoso a otra so ye be yi there transo ni na se ne be akwa obetimi a de akoto so ye wie so ye yi toilet na ye bibia fefefe na sabre mrem no there ho de say omo be renovate ye bibia asa na omo de ma ebi Asem man a ewo kro no na de wahwe so nti satan na NDC na wo nti sa toilet no ye de ma Brian no a government appointee Brian papa kwa ye bo aba Brian okay no enyeje no a government appointee ono na de ehode no ma na no hwe so na de wa ahemfie achi ono so eno so omo de ma me a na ye hwe so nti enum na NDC free so MPP buy no eno mo ye se no me na me Asem ma wo ha nti de me hwe de ewo ha sei no eso nti eye no so ekoba se ya eno mo se we no de enye o mind dia sorry enye government dia nemu aboaboman na me kai se early 90s mu ho no na aboaboman na ye yi
anti ekoye back and front sa any copy then coordinating director no we say fine almost say almost person moje no mu betimi arane a ye mfa mom ene yeja asam no te ne sa ede efiri ho ena ja de ma oman no nti say ebedi oman nsem no ya ko me fan say 3-4 years nti ska no mjeje akwan asika no omujiji a ewo committee no na ehwe so okay toilet management committee omu no mo hwe so nti enko asam ho biem na the asam no eye ne say any major maintenance bia no say omu no hwe toilet so major maintenance bia no be ne mo minor ones ne de wa hwe so no una be nti esia no eni asam no ne de ensem ena ade ba ko so e high ne say toilet no ye hu say ba bia no esi aboabo e develop ai kese nti we toilet so abese kron fifi nti e se nke pese relocate toilet no nya modern one the ma toilet o sha ye baby o park so nzongo na dam no enche honom but unfortunately contractors friend Ghana first omnum ye toilet no omo toilet yo the whole Ghana babia no omo ntimi de an complete any say we no de aka hosa na but the whole Ghana de nyomu timi to ye de no man to kura independent contractors no ebi o ma to but any operational ngomo ntumpona nka enu udu asantemaya omo de mato aso de bomo boso kura asesen by the footings keke say contractors no say different contractors na ye adwuma okay na me pushie nya say bia ya me pushie kodu asamo and the obi anim say the whole Ghana project no manwe ema me kra no me ne asamo management no adwon say me ne contractor na de no e park so me ne kasai e no so ye be pren a nka ono beba na de wa be complete toilet na nka wa operate for them of years nanko yo adania man nanko adania man kenya bad idea but asam no so say legal issues aji so mko hu local government nya de no muji advice omuji advice de wo ho nti nka contractor ne de enquire ready but asam no na migrate emra semunti okay enti na eno de akamu ho nti enye no krese ebia me bae no ye nya bibia ye be renovate bibia fefefe enti ti see state a toilet wo no ya we me ya we pa me wo ya we see atum me ya we me nya nti na mo be na assemblyman wo tu afa ho ya me nya me ne committee no ya dwendwe ho bebre but so no mu ye so mpese wo say toilet no sebe baby e wo no dodo no the baller enegum instead of toilet no e be the baller and there sebe adwumi for na esa e be crash so the sumie pad na any a pampers na nti wa wudi se hu sei nti machine ba na betwe toilet na entimi ntwi se nka toilet de nkensu nka sabia no na betwe di akọ entimi ntwi na we na pad na koloko ano je entimi ntwi nti se na ese manual dislodging ti manual dislodging na agi so yekutu na omu yi weni na de gum na etimi e de chama kan nyina wa eno so abe back and front na we are well say committee say omo akọ share environmental foi senka omo ne nanan mo hia to mbezo mo dane ma assemblyman ene ma abra kudwo bem na no ya we me ya we pa person come de ma assembly me ya we pa enti eno fo aso ana I think say assembly no bema because managing a toilet no enye easy say baby anom the toilet in the ma assembly members me ye hanum say no ye me catch the toilet asem because adentina wanye good gentia manjene say one ye had the say ne to bola ne ade egum no enche na ye ma na was amanfo so na info na kwato bola ne gum no ene asem minwa eni pa bi so adwenya adwuma kura o odi emre town council for no ba say no ona mo puche se ona se machine so be twe a twe free ema no onom ona mo se mo se oba bia eba yane no odentuma kunu a na ensem kwa na ede ishim asama info no e ka kire no ahai kwa ho nti minwa Tezan sa man for the unwanted product di gum ntina wo point say wo de wo nyina ngofa sa ma yes na wa sa man for so cause obi feel say obi cause nti bi asika bi yanya sika na enya nti ene pam no twa no nti me yesen kasa mo na ankasa empo bi no mo be manage say ne eba na ankasa mo na yi nti o mo ye ene say committee for so be yi asese de o my say de bibia de ebema asamo no nti me feel say a very laudable year and say na de yes support because asamo no de omo all the resources now omo betimi de to do gidi say agana be no kodi assembly ni nsema lo kwa ya lo ku ni ebe atwam kabia ensi biem oh yeah in some way na baby e wo no me mom de me say ye be relocation sure baby e wo na backroom na toilet no enye modern one modern toilet na yetimi nya modern a ebe fit the status of aboabo
so enye sa janabia we bi ntimi momu de eno na ye 200 na mo se bi nya modern we say no sabi omo moti on so omo brepa papa omo moti omo da bia bra ya wo de ha adwo apa omo brepa eno no mo dididie nti u twa nkwa na di fam yes nti ye gusu a ye ni mpanifo ya ye 200 na mo se enyoma bentem odi ma me fa we so ntwam okay na o ka eye aboabo ye layout ne se ne sisi dan bazam we de ye bona nanu aba so eye ampoma kubra wadi kan ene mpanifo anu mo ka mo o hwa aboabo ne the first town in the municipality a enya layout e Brim Central Municipality but unfortunately a layout no on paper no bibia ye fefefe ba weko on the grounds no enti ma ya baby ebi baby ye lolo kwam kwa ne yakotwa ne eton de ma amanfo ze enti ma bayi enti ma ya na your friend say ampuma kubra free so omo ba echi no sese no nke nice layout aboabo hwe na nsen a ye yi kwan de tutu na ufa baby a fefefe so hu ye nice layout but unfortunately any a kromafo na bi obi so a ne plot no no atwepo no e dia baby o si dan no en o hwe ne side plan enye sa ne tie no atwe dia ba but eye one kese de momo e ba say ye lolo kwan a ye bebubu ni na eto agu eno de there's no way ye mubu obekọ hwe oda opani Hackman ni fie bia na wo eye MTD down no tama ye lolo kwan no sebi ne wo ni na ne ye bubu yi enti se ene ofo sa aboabo develop da aboabo no develop nti one day obo say ba be kwan nti na wasi efie kese ye bebubu ni na to agu eno de nti ye be sro mo say obi andi mbra so o hwe o side plan se ne te no baby so do den fasi pepepe ye be sre mpanifo ani nchima ebe so se be nsase ton na de lolo kwam for so mo na yes ahun media mi hui mi o na woka kwabra mala bo so ntem hu so okrom a mi hu na woka matese so no wa yes a ye ma ton na ha media wo kwabra mala wo ye be school abobu primary na wo to atase wow Asem say ya momode am ya ni anye den na ya mfa no kran to ba bia no kreda da chebedie do kono kwa ebia na wo ka se hwe se municipality na aboabo na nya the best layout na ampuba kuba wuwie ne ye be ko grounds no ya tonton ekwan kwa wo bi se media ekwan so ya wo dia ekwan na ene amanfo sidan e lolo kwam but ene dey assume nti ebe stress edu ho no ma mo bia nka se na ye ekwan no because government ban ye be ye ekwan ne dey atuma e ho na se bi wasase ana se odan esikwan mu a ye be bubu eno dey ye warning na wo dey ma but honorable dem ibu se mprempre ni se obi nkasa ma ne bi mra e sign dey be mo nkae ye man se do ma ye nwoma basa e wo community se develop bay na eja to ba bia. How do you get to rescue those mo be kejenim ana bi po bia cross baby ye pe kwan kwa yi nipa e kwan ya block block no emprempren kwan be ne be fa so a ye be gi nipa nkwa ya emprempren ye gu so a ye ne town planning for no e ma baby a problems wo no e ma ye ba ne ye hwe obehwe nanse a enti na nanse ye yi kwan no baby wo no na kwan kran da but yetimi ye hu se road da no ye no ye fe ni open up okay nti open up send be ya obi enkrochi yes nti yeguso a nsuo ne te a baby a ye monchimon kan na no eno a me ne highway engineer and deputy no ye di nkomo a o se omoguso a mo ye ya o twen se o me release fans the fans ne ba nsuo nya te a ye be san be yi kwan no na baby a ese de kwan to no ye timi di ato eto da bi so a baby wo ho no ma se be ebi o mo yi ye no na kwan ye wo ho no de esua but yeah ti ho no ye betimi manage kakra se ene me de no me gya kwan kakra we su ngya ne de kakra se ne be ya atwe ntem biti a ye betimi ayi we de me bo ba koso ewo ye bra kwadwusu ene aye ye wache omuntem ho no so afa ho no ma kwan kakra da ho ye ngya just 20 feet pe no obi ante ne ho ase obi aso mpre e ma se kwan ne da ho no o ma broko obi aso mpre miami ko yi ye yi ma me ne so ye de o mpre nke ya ntokakra nti ye bese eto de bia yetimi sacrifice eto de bia un say titifo no ebi wa school ana bibi ba masase mi kokoko fu kra no wo de muntwa na mfansi school dan na bia Ahenkan FMT na eme nana boaje ankoma na sase eno dane de ma aboabomman mom DC school enenye na mfaso abaso ye nyanya na ba school aboaje middle school ni efe na aboaje ankoma middle school
na sase no ɔman no wedi ni de ba ɛno na wo ka me bɔ me tinko no hwɛ ensam na anya dwuma kroma na wo me ka ni pre no mate ase ensam na anya dwuma sɛ de wo ma example sɛ ye bra akwadwo usini aya wache asema ɔno abukan sɛ wɔn hia odimu wɔ kromu ha kana nza asam ma akosu akyensena na ɔdaro mo me suma konwen wo manfo kwan bi da obra akwadwo usu ɛna opani asomesi kabiti no makasa na nkomasa ase no ɛhɔ ne yɛ kwan ne ehwe ntoto nwoma na nke yentimi nyintuma sampubra kubra na wo ho a agya wadwo ne nzo afro mahimfie me de hye ahanaban aban so yɛ somnipa nti sɛ kwa yɛ pɛse yitum nti wo asase tam no yɛ ti feet na edu yɛ ti wensu die edu yɛ de ka bande no yɛ yatum asɛm de na asɛm ko enso na ebi ni krom ha injasami wa oba blache uba blapa because die ke eyankwa na twetwere obo se be bla kwadwo so so pani ntu ntimi fina ni munye fom to ka no wanti a why wa fam de akopo ba bia da na nso da kye asankase bi si area ho a anhwa na obi aku anhwa na obi adwapade kase bi na finisa injan sam na anya dwuma okroma no kira manwuma bebre ayetro kan tantan tan no ana bo meboa sa pepepe minya ni ase light nso ezisi amochiche light na mo MPP aba mo che according to delegate unya he ya minya medase em say nansemu na honorable MP yes wenya light bi nti odem hade no ebisi coordinator so eno mo che baby a eso mo de boy let's try in fact baby mo de boy no imeni hu problem perfect aboabo wonderful we ne de boy nti eni hu asem kan bia baby de boy eba boabo man ema aha ayesen na recently ye call general assembly no so nya bi na nyame adom omo ma electoral year bia 15 ye ne MC ekasa emo the additional 10 eka ho a efi ye ma me nan kasa pem yes your electoral areas na esoso no okay o ma obia 10 esadika 15 no jeva se nya 25 ye nya 25 na me anka na MPD no so ye sen MPD no so ye 10 na kwa 35 ba MPD no de ono ane de otoy da bi I don't me gidi say bia from a Ministry of Energy and the man na den na say MPD ade ba emezi assembly man ni ndi committee so mo de ye delegate eno de say I that be MPP ba asa da mu kire bi pa o sa na ekọ no say na da di bi aban de ade ba delegate dia not at all eno de under normal circumstances no enye nkai say because ye decentralization nti local governance no eba if you hoba nkai say nkai besi asamu man ni wini committee for so no mo kire eno de ye no own it is a NDC so wini ba ono so ba mfema ni delegate esa na mu twa ne nyesa papa mu look sharp nti delegate na agi muti o dan ha sa no obi ya delegate na obi fra me odi mi ya delegate o yesa da chuba ba mpinti hwa me na mso wuri munyansa nti ABC coordinator nsem ena mo che ba bi o de bond de ni na bibia akoso ye ema eno de mini ho asem bia kan ya boabo man ene de bibia be bobo ha se ati de delegate ba ko ne de ro ade ba ko ba ni nya hwe vie so eno de emso no an call of ye de ba ni bia na call bi no he eno de so call bi akoto wa de aba de ba enfa ko bo fie ndi minwa yampa ohwa ye lights na e buy no senia misi ebobo de nie apart from 25 na minya no miam so me lobby incrophobia emomo so support me menya one government appointee your friend sister okay Viviana Tifa on my two edika ho okay na one asama man so a me pese me boni din na ne letter area for no amagodwala ono so o ma me 3 5 anti yenya 30 me de ababwabwa so far yabo light no I think 27 okay jaka 3 and aside 27 no kra no ya san so repair bi eye na no ye ebi wo hono ma na ne photo cell and I say photo cell no bi 1.2 ni is a equal 50 ebi so a buy metal ebi wa we no de na ti dem repair munya sika no na mo de minya efi wa obotom ebi wo hono ma efi me allowance ebi so a ye continue sika no na ye de me ye yin de
ɛna edua of football ba ku bia so a uska hoje yeah minimpa football ba ku bia no so uska hoje yes you give between 70 to 100 Ghana had the year kakra de wo ha no ye ne kasa nti aba fam kra man wo fam kakra nti so far senia ye bubo ni ni eye okọ clinic side on ma ya bo mako 5 honum eye clinic side on na afi so ofa eye peace town ha say peace town ha ye no so ye bo ya bo me fan say ya bo 4 e wo peace town ha say na ofa servicing mampolo honum so e also ya bo 2 okay na ofa Ebenezer lane num so ekọ ase ho no BNI fo no ho ye bo 3 ho no na living bread ekwan no so ye lane mu ho yes lane ho no obehwa eno so ye bo 2 ho na ofa ase o chemaju ase ho so a also ya bo 1 e ho no na ofa ohima lane so eye bompaye bompaye eno so Akim State omu hostel na ho no ma bo ba ko na ukọ wani so a also me bo ba ko ho no ofa eye nana nkunyaso afọ he eye oda ono so ti Joseph echi honum na ho no yabo ba ko honum na ofa Joseph echi honum no ukọ Sister Mary hello guy mo ho no ba bia transformer bi si also me bo ba ko honum na usan be echi honum aso ofa lane num ekọ ba bia minya yaudua o si ni dance no yes a bridge bi no oba eso kakra provision store bi o also yabo ba ko honum nti so far baby a yabobo nkane na lolo kwan no wo hwe akwasi akwa junction ne so a honom ye bo ba ko wo ba wanim kakra so a yabobo na hono na mo fe na akwasi akwa good hono eye ekwan na hono ono no de covet wonderful ebe she honom no de anwa kakra egu so na opani bi wa manone doctor a ninchi efri ha ebi so free abranse ento nim no doctor ono no okay yes doctor bewa uba yes omye to anya China foka kese no anya makomako 4 edibiku ho na mami twa ekwan no so edi tu mu a ekwan na edam nti ense ye papa kwesi akwa ni initiative win na doctor so dey support na nsanya no ye papa kwesi akwa omom de ense omom de feeling bi begu honom ma feeling no ebeye na ka kra ntimi fa honom sebi akola bi kra ho akola bi wo eka no ewo nsuo no nti me no so me asam man ene opani bi a ye friend mi saboaje eboa me ema they say mama grade no abelevo ama isi ekwan na dey etimi dey adem a feeling no mudi go say omudi be feeling kwa na ba be feeling ni side honum but na ba kwam tie maka entimi emfa honum side one ye ne dia and other side okay ti abakwam nti afeno wa chem ye na je say side one dia nti na ehodi na ba be da no so no yes wato efiebi o honum nyamisha no nti na ma ekwan na si ema opani aboaje a oye smart eyi ono so eboa me na me am so me support we na yetimi yi ekwan na de adem in fact aboabo ebi eboa dodo na eboa baby wo hoduma light o so na bo mato light mo bi mebo ma me ni akwa akọbụbọ a ye eboa saa na epese ye no na ikro no de etimi etumpon nti senya eko no minwa okay honorable Emmanuel Apia Kubi ye de honorable mukacha na ye de frɛ no ono ofia hey na committee chairperson and chairman olu another hard working man ana Brako Alexander embanfu ewe mu eka bi no mu gina aboboman nam e wa abem sabiri de me ba homan so aboboman enkomo ayesa aje twetwen musum mram panfo no ha dem basem busa dem basem ka no mun kan ye nyina ye ntibi enti 0201 944485 0201 944485 0554 820910 yesrama mumra krom na adwuma na ye tenete everyone no mumesom ne anwie nti mama ne ma munyina mumra ye ntentem hello good morning odishaba me mo akwaba good morning odishaba pombo ko de boko ya mi asefro sana ga sefre ya premier Atavi yes man Ozee Atavi yes man okay Atavi yetio yo janana someone me person me kan okay janana the impact em ko abedi ku e say free kura agule ni no ase senti no kura da kura ka kura twom kura fa ka kura ade kura na bon abo abosi e sa kura mai kura no ku ni ase e mo na ho ne de ta ko ile janana ko let's no da ko kura na boye ni no ho ka ka me person me kan
Okay, Atavia das papa boss bebe jana bia no aboabo am from no abakuro ma be kro fifi e bon ka twam kra na ka na je sentene bi de call da. Hello, good morning. Good morning. Orisha be frost aga sa friend. Nana te friend me ka se babu bompaye. Nana te fo wa chema babu bompaye akra ye tie wa no pai. We dey me damase en ke bia program am de blame. Yes. Kan mani aje. Ye nya so se be fa ro ababu kum ya ye be koso. Amen. Amuka ti yeda na se why be dey fa be na wa ye no. Okay. Ba I am din ho ya ka no se bompaye down ho ne de o ma hokra ye whole life ni na ko o ma o ba bompaye bom yenu e wo kwan no ho na ye wo down ha ne de on se na fa ye ni enhwe nti sombo wa ka me bo no. Okay. O choro to be ya no. Mate. Yeah, that's it. Now, hello. Hello. Bombay for any party to kakra. Sa mo amuti wa mo dosu kakra. Na mo kika mo humom. Bob no ba ku ya 5 million ni 10 million. Na mo nto ba ku mienu bi fa mo asam na de no so. Ya ye bi de but on say si a che ye na che. Okay. Be so a Mo ya pase e ka. Nyame nhira mo. Mo ya base e ka aboboma nyina bom ti edura ba ma asam man atonkra ma ne nyina ya bom ne ya tra ne ya nwoma bi de abobo e ho why. Mo aya de nyame nhira o. Nyame nhira o. Ova de fa nyame nhira o. Me mo ache mo akwa body shoba. Amba Javra so ga safrin. Yo Pauli announcement of information center say omomra ni engagement with my favor adun trabra yetiu. But the 34 who na asi. Nemesa samina ni say health center no. Chire wonu so nyame adum operator energy saya Mary the pools light pools abesi health center nachi. Nti se Bob no ebeso a onfa ba ko mo chiro ma ye dan ya mo che konfo ho light ba ko techi we debua na toilet ni nti memu ana fa ho job na wo clinic ni nchen pe ye se o mo betia o mo fa pa ni pa ni no mo ni operator ye ulumai sema ene Instabrako o mo nyina ni abo mama ne atome man ka kansili. Okay. The best say light back on church or my na M1 and the machine is na. Yo, Pauli, ko kaja tumwa information center on suma. Hello, good morning. Morning. Mini aba France anga safrin. Mele joy. Nga safi ababu vampire. Ababu vampire ye dio. You need to come teach him and I'm sure music as some so. You been to me maybe. Yo ye dio sister Joyce. About toilet na issue na waka no black kujo kan ono ne mere so na waka na nya ne na mere su enti so ka se ye de yan japade to acha yan ka hin so man a yan ti na toilet yi esa no ye ne ahin fa ko hia ama mo na ma ya dwen ye pen ye jamu ma wom so mo ma meye enti o no ka on musemu yi ansa na waka de to su mienu Bob sama wo kan say am dada ni delegate no kura that ye na cost na wo say hwene ye jan asan say nipa no ye kwetu nipa nti no acha Bob bibi ba si delegate fo wo ye kwetu nipa ya ma obi ona bo am ka chi so da kwetu nipa nti no bibi ba sam wo no am person be fie no ba ya first time wo man ya to abawie ye ni we ni nya MPP man yen ye jan say MPP ma any question we separating that no me there Ahenkan kabibi pa na man omu jai na koso a emwa omu ka mu say son omu chato on no na time be force be take it in there the same thing am wo ye na son omu so be ye e to omu hwani ie na omu nya delegate ni yanna ni amu o man enkoso na pipi yan fra ma pa efra Montuma ndi atete Montuma pandi atete. Hello, good morning. Good morning. Mini ambaja France aka safrin odisheba. But your family honorable in the Kufuru Eden, presiding member or Asani Maso across. Asani Maso across so presiding member no pay that za wadwani yenko. Yo, me da se. Ano pay me show me radio na me ti you be now say me comment you hon kakra. Efa
light bulb, street bulb distribution. Normally, say as an MP, maybe I went above. What's maybe the paper more and kaba? You give it to your assembly members because they represent the elected areas. It will be more not assembly members for not now. But one thing I've realized, I want to say, FP should be over. Who said, money way, who said, or any, at the end of the day, their mother delegate. But the true reflection is you give it to your assembly members, they will do distribution. Now, delegate, maybe above them about to electoral review or a delegate, but we know. So, I know in fact, know the me personally. Honorable way. I don't know. I'm on for say me make Kwasia Kwamano. Me no say me who me make catch direct. And family. Well, it is not a step in the right direction. Delegate ni contribution ko ne ne ni post we ne ne de. Ma de na division ti yes ya ma delegate. Sabe and twasum. Exactly. And going forward in so no there ba ko so amano di say in Ghana especially in Krokesi in Kroketwe mu no obi ni boka esidan we are also about security board body board back we body there chibo bi ni boy obesidan na we dan is yo so bob bochi na bob ni debi enti enkasa de nkia ya sometimes say the bob pa and main street in kwa me feature nyina people expect street box and feature nyina people expect street box which is not the case also there we are who you were na kani abochire kani aboni mkani aboyi enti mo se mante mo nyina no ho ba shren but esa se adi ni ho ni ntino o kan dan be 100 ba ko pe na bo se sebi o kani oni de chi na ni fie ni see practices adi na sa habit of me fie chi e dan ni street bob obi e chire kro ye street bob o asu anya ni sa ye nyina o se bibi ni support government no apart from government what you have boka sidai ke say ye na like adre board e chi e be show mantem na e problem enti odi en ka mesre sa ni o mani nyina no si educate ye mindful no mu hwehwea e da boa ye nyina Honorable Monica Sawa de parada me de wonu kra ma on say bylaws no minim say han ye MPP stronghold ntina muntimi implement na mimi say baby amimi fio besi mi dai me de bob abo chene ni mu masipo ho me de bob abobo ho obi ani na saase be me no wonno so wonya hwe ehwafua ne mabopa ne ado na ze kwa me se nuadu abode ho wo ka bega se wo ye tu no enso senka wo to saase wo je plot no wonno so a emra chew mebo a bylaws ne wo ho bylaw bia uko assembly bia even here yatia assembly na anu ya akra yakoye bylaw enti oda dia no bylaw ne wo ho enti no no go apia kubi so obehia okwa so ni copy o musa the man copy o bo se sa asem ni amike nyina ewo the bylaws are there bylaw of enti mu na o se mu implement it and say for example who stray animals are ubasania recently ya shall stray animals no ya more time o mu bien ponche no be o mu ko mu guma nyumre wi aba 3 4 no ma bi o mu o mu bi o mu 6 o so ko mu gum wan ko mu ngum ni ewu ma bonte ya chi o mu nyina I can buy us no inja sare ya mo nanti rough exactly enti no so mo nanti e ba ne sa bo no man ni toilet ni sa ni one man so we putting out measures. Thank you. Honorable implement here the bylaw is there da ba na 101 wa say Mate production no be kasa nyankopon sha pa na wadwencha no pay mo radio do bi na panifo wo pom ho no etia eboa na mo so mo wadwenchire bia no mo de aba utia no makoreto eno we ono a politician bi o ena o presiding member asane man so across so eno wo ka say it is not right say ye benya bob abem ni ade ba kuma delegate mi nua ma de nya Alenzara Kwesa kwa MP say no krasa of a jaye say no krasa mi nua peri jaye emwa ebema manfo fi say asa wo de papa mu bi na de de eba na delegate de onu no tumi kwa nsan delegate wo na party issue where governance where amemu ne ebunu nya party eyi ne ye no mu na gbabo nkasa ya boye po hoju se campaign e beba so ye betwa mu hello
Hello. Me wa kwabo. Odi Ahenkan ya so kra ya fo ya mo akwaba ni. Ori shabe France na kasa friend. Ya flo mi ko fi mi kasa fi achim so abe. Achim so abe ababu ne ani ya ni no. Ena de ru mi krom. Leza mo dia mo ya ni mo fili bi ya ni ba bia ya ko twa ya to. Mu de mu ni bi kura. Ya de nda hema ene ya ba bia yesi. Ya da wa tini ano pe adwuma pa o ya me amentra radio achi enti ehun so present bi ka kire amanyoko pani bi se de mo ye no ye mantem fa na enye da. Ya mo ba mo kanfo na na do no mo kanfo mama. Eno nko ana du present de mo kanfo ene de wa pa mo aka. Ena ye so abe kwa no tu enchi ni de. Hey. Udo ka du cover TV so a. Asa o to bo te se de 7. Ene watin home ene aka. Hey, catch it obo. Watin home 7 ene aka. Mo do se ene de do cha untumi ntu na. Eh. We are rough leaky. Sa kwa ne ta cover te na wo ho. Ati. Mo cover bi no. Etie, die beto se ho mo be bo ho yi. Yate. Another spotlight need abo abunti we dey so be dey be fridge mo. Hello odi sheba. Na manya ntia say MPP for mo ye registration of mo members. Na registration nso no. Mo nya no party office na mo ye no yi. Mo he bibi yo. Me mo achi. On sheba pejani ka krafo so ka se free. Pejani ma me pa cho phone no voice ni wachiri. Yo awe ye tio. Au. Kwana ye gota na ye no. Opani ye de waswate. Sa wa hu anamo papa ye tu na wo be support nyame nhira wate. Mo ye da se. We so abuakem. Honorable amuga chiwu na mbeza mno kasa we free phone so ana. Mezi manya ni jaza mo ye MPP for mo ye party cast. Mo ye registration. For you started with the delegates. Okay. Registration. Na mo ye no Actually the Martins say ye no MP ni fee wo St. Francis. Asem ka no kre. Oh ampa ehona omoye bi ho. Enye party office. Or party office. But coordinators no ekoye omoyi no ewo. Ehona mo koye mo card no. Na party chairman o. Mpacho. Secretary o. Mpacho. Organizer o. Mpacho. Wow. MPP for that chamudi asem ba mo party ni mu. Hello, good morning. Hello, good morning. Memo akwaba. Yeah, eja. Maja France aka se free. Wuti anyway ya wo ba timo da o town ye born some bad man. The great bad man is on the line. Bad yanko. Fantastic. Odi mami ka se mo kire ye. Ona wo ka se mbo mani age papa registration MPP for ye now. Me mo CCTV. Ama press ku bi na say uko register bi a odi Ahenkan want to ma en register no. Enti omu ni na mfiefi no mu hwehwem. Wo yiti o ni yiti akwaja kwaba ana say we ba wo ba toma na so me dia wana abu akwaja kwade dia me ntuma no. Okay, what's na me no me digo. Am register sa no mu tebi so odi ade omo de pass wo MPP no na bai ye de Nyankopon so say 2024 mu ko bi ntira na gombe hu bibi odi we atomo na be sa aguna ho o ho tutu ama enso no bad man we wa ho man at ya too. Hello, good morning. Good morning. Me na manie. Na ma me want to say. You bacho mi ti wa no pe wa dwenchire. Me bacho no pe ma se mo koma asame ma no committee so. Me pese mi silebu so mo se abuabu. Bangalo alaju one side ho ye kan abuabu ho ana. Na ye bodwa mu baby ana. Me bacho say. Ye bodwa okroma ya mu baby. Me bacho ye baby pa. Sa babu for fa, babu ko for fa na ye tia. Ana na dwa boy mi na mama hu ho. Me bacho ya ba ho. Anya dia wo ba because friend radio so ka say dan dia na why busy went me ama. Anu ya juma
Aye. Okay. Afra. Na wa wale yo kokro makwede. Over. As Mama Nasri Kafra. Hello, good morning, Odishaba. Hello, good morning. Me wa ta France na ka safre. Pastor friend obo. Yo obo aye ti wa no pe na nabo. Odi mi ma wa ai aduma. Aduma da se. Yo mi pa onabu ai amoka ti abaso. Aduma o ye wa abo an ebi ni mu na ehun. Odi mesla wo se obesta ni bibi wo ha aboabu kroma ana odama nsuma stane on a post ana se ko konto kroma ye enko party bi asa Regina se wo na wo beboa oda ana se aboabu mesla wa wada homa Ewo nyame nsem mi boy onabo amokachi abaso pa oda se ebi mu na ehun ya ndo ma se pa mo Amishra. Hello, me mo achi mo akwa body sheba. Yeah, udi. Ori sheba France na ka safre. Yes, I'm going to tell you, because I see you. Achi mo anchi yeti wa no pa abo ye ya ne ayema ye dani ama aban ye ntimi anweso. Yo, munya ni sa ni mamu. Odi we de be mo abato. Eni e ma pa o ya bo wa bo abuma ni kutukuma ni asim na mi na Yami so Israel. Now do me o yi na e go so ma. Na ka ka me kan se ni abo abo de na MPG ai for no. Obo de egu mu party no. Obo de egu party no. Omo de party na delegate da de egu. No mo ye no. Omo he ni na awan ri ya mu ni e da se. Alright. Me da se papa de o wa so no wontie afutu pa na papa na tumu no. Party baako amaba bam mato abawie mutimi nka mo humom na party ni we yafa na mpuntu aka mu de mumu za mo se aboabu kure mu uyi bobu yi ni asame mo ti krom ha watam kro na so a wo kwa ha ba ha ono so sira bi o amanfo be wunso ono so yi adwuma ko amanfo na sumani aban ba de na maya aboabu ha mu de mo nka nche ne enti edian ben pa na maya maboabu man MPP fo nso aboabu krom ni say chapo to abomu to ni say boom ade mamo indiga kro we say nkiani hu agro kro we say nkiani hu agro enso mu the party common bob nso de kuma delegate oh ma mu di ono nya violence na kwasi akwachi no e wo se mu hunu say ye wo party politics and ye wo governance e ba mamu a ye mfa manyosam enkom na mu no mu do kwasi akwachi yen ana mu ho ye messenger do me timi fa mu bi no mu do ono nya mfa kwasi akwa echi yen. How dare you? Etuo ko mu twen so ya nwane etuo omu twen gbaja kwanti ya nwane na se nipa na ba mu ba garden no wa ya nwoma ebema ne ho ya akono na ma na kanie no enima ba nyam no yodium utimanga so de bobo mu azaligate no ana man kan se asame ma ho amanga asame ma ho we na ba bedadwa ne aso ne nan ne aso ne nsa omu so ne nan aso ne nsa omu di so. Because that is not the normal way to distribute development. Your agent for development, omnomi assembly members, and omnomi unity committee members, no. Omnomi accountable to the people. Because you are to soba, chama ho ya nto soba. That's what soba. And so mudemuya ana we a delegate, Inti we na beto abamai. Mona mungo so. Ye delegate no ya do so chimu delegate no fa. Ti mudemunya mu delegate. Na duo ni etisi forma mo say yes ka say hey na kwesa not here that time na too late mo wo brese mo bese samonyoma na man just our division some your party registration we bo so be a leak mimi say me mefre market telephone ana mo your party registration na mo nyino party office mo na obi anyam ho asem poto no de nam masa enkunimdie die efi awrade wo ohinsie onyame ne sihene ubetima ye odd na mahama no wontia konya so ana na do beje masa ubetima ye bibia 2024 binim de besie musi di mu abu ni kom
na mu de mu ntama to nnwoma na mu nya ayi me na mpese me die ntimi me kampon krofo krofo na be kampon za betu atia. Hello Ori jaba fo sana ka safrin yo abu de she ya fro say ofa kanto aye tie o mo na me ka sembi nipa bia wujina na kire dia woka amuka tete wo se obi atete bob abra kwetu wo so no me kama nate kwetu wo so no school fee dey ba nipa me ensa na kwetu de ma hom asoma me kan se me bo a onya na wo ha san wo pri ho ye tie o ti sa ava ye tie o babu bi samba ana ebi anko di ni wa me waso because I'm not somebody me waso but no they all can in there asa ko sia patano they ko sia pa mi ko ni fiata katra and the asu say yampa na yampa mi dim but me hu pa say that you ugina me kire dia I want to na ta say na kwetu ho ni we si bo ya Bio, ava tobo, I am commodie. Me say na ka me to wan ka sa won na ma kan se ma tro, and some amoka ti de oni tu mi bra so, o ki kan sam sa. Da bi u ka sa fa me no nyage. Ava kanto. Dabi, tie, me na me ti konso na chi wa. Itu so betie mi kakra. U ga za amuka chi eni tumi a, you are totally wrong. Oye assemblyman. Ayi mo gyan na mu abem ti se wa ka bibi na wo pesa wo kire wadwe a wo betima kire wadwe ba wo ntimi nga so oni tumi okay oni tumi se okasa asem no so obi ye bibi en sa so ye asem no no waka dia okasa asem mo kan mi ti o wanche wo me pon ke to bi so ayi ya dase Bob bi no money ade e ba e sa se oni ko sia papanchi we nya bi no money ade Dabi tie Dabi u gasa pa wa kasa machine no won ye betima bo tape ya traw onka tie afatie wo ye allegation once I'm the host I'll not allow you allegation wo ye no wan kan sa me na me busa ne se Bob so na ye se e buy no efiri hi na buy anu wa chechem no say 10 so efiri MP won e buy na 10 efiri no nya fokwasa kwa buy no ye de ma coordinators am ye delegate these are his words into one ka say onu ye kwetu ni nti wa nya bi oh na say omo Africa asema mo kan ya mi tie odi asa wo pasa okora ti asemuni Dabi o okay jina so amugaji Dabi tie amugaji na bo ndi no ha tie afa tie okay amugaji afa se ba bi o jina na che de okay me baye minua me baye ofa me sew men kan bibia nsema no me bo babia se ayi Bob no me kan bibia one committee members any di kan di nkomo eno bi so afre eno ayi me say even babia mo Bob no mo ababu kroma babia mo bon aboa yen ena ye so asam no so ma bia kan me Bob bia di me pa chaw me sew oni mo issue a enye radio so na ye be kan ye issue ha oni mo issue a we e development issue oni mo issue e ba radio so ye be yi but mama putting on record say so utie honorable amukachi a onu kwa ya recap no so well asem o kan ni say babia impo omom ya delegate om saka be omde board boy no eye kosene so ye abuabu kurum ba wanga say ebi onu gina benkum anani fanti ene ama ni biti say wo kasa de a me odi ankan me korecho me ami wa fa no fa kanto a ofa ye nje wa fikire ho me mu aje mu akwa ba radio ni so aye she papa na sabe de nai fa ni mesreo pa mi tie wa kan de na so fa de kan science say ye ne nyadin enu nti na me kan prince ene sa dia me hona buku etuye nti na delegate for tuti ana ise hona boy ko sia kwa ne wo so nti se hona bo so abai obedi sa na mo na chi anso dia ene da chi dia mo sa de yinama akwala wu ye nyansani enkasa bi mfasi ye ya wu ye nyansani papa se obi a sa ni ato abeta won so ba nso baby so obi a sa mpo
na se ya to abatia na onso ba ba baby me mo achi mo akwaba final call ni Odi minia twafo uko wanyini mwa yaka wanchizi wae mate na yansu saa ya be da sibra papa ye ana tiafia ya na kufo ipi besisi roma yen aka mp4 active ya tiafi to wama ambe tinalando yapa ya be ye ana kwagani bi aja to no so ya wa mc awakacha utimba wanchi acha za wanchi de won takurani akasa ne klika wo wanchi ne ya wo mfie nti ya sasa ya wo ya na babu ne odano ya de sablo wanchi ma na ya mc no mc na ya fra o ni mu ya kura ai la se agobo twafo radio Jumei. It's not my back of grab. I was no. My emblem. As my tifa, my between I fita. Kwabramala, Ramon one of them gown. Me got you praying. Means row back or cry. And I come about you know faso. Some board you already to an old and family quaso. 5,000 now. Kabon te pim. Wo ya hwan. Wo kwabramala wo ya hwan. Wo ba won me. Masa, wo de fa ba wo so wo ba fili trebie. Kroma for mu so asam ka wo ensase o kroma wo kwa yes for so dia. For wo to asase na be. Who are you? Kwabramala. Wo be tini me ma fam na kwaso. You bring it on. Fa ba wo so. How dare you radio so be won me. And now na bokan and enchima 1 2 3 ekwan na mo se mo matoto na na mri buye sa wo ba me masaso 1 2 aso ama and 1 2 aso ama now bo break like I will teach you how power lies wo bet ma ka cheme so de mefa na wo ni mra cheme me wo ya gana ni cheme wo ya boabo ni cheme wo ya nipa cheme ona bu cho kan wante ono wa mo di wa me bodi samu ni atete so wo kwasa se yes force dia what asase general have no problem. You kure baby I develop nyano and straight nyina ma no ngonai wo se ajawajo na officer me a coward me ohufo ana la ila aila la bring it on obati se pim hwe ame va tu ko skranka o kame pon wo hu be fatu. Hello yes sir. Hello yes sir. But I can't family. You are joining can from you. Oh, I can't. But your hello girl, coordinator, FPP. Aha, I go bed. Hello, where the pass me fast akwe yanko. Where the naka be ba o studio but them say. Ebrena ma kwan. Yeah. Where the ba ko ma somra for na MD ban wadjuma. Wo kwabramala, wani mi say na no ya communal labor. Wo be sha mfio ho. Wo to be so mu bi. Ya so san fo so kroma. Wo me pa chamani mu ha ya. Wo ba won me point someone mu ya ya boabu kwan wo wan se di wo na no ya adwuma wo ye ho a aba ba sha ifio wo na opie alogram ti o kafra oh odi ba je ni fa do echi na ense we ni ma ne ma na fo yenkwa e pe kroni ye no abi na oyi na bobu nu nya he bobu nu nya he me ba jo se bobu nu nya he we de na ka me clevi bi kakra em se ona bu ko dia ko abob na ode ba ye no nipa bi hwehwem kakra ebetima ba se de se odi wa obi ana okuta osika na ode sade na ode chi obi ase obi hyewo so sa enu kura ba en so de ma mi hwehwem no se em se enye person petia akwa ye sa de we bi da dama obe ba power o medu power no kra no ototo boss bi a na ye ono ani potom sika ye o ma enya nti ye se eye ye ode ma no we dey say oh my jere number honorable mukachuo jere number na friend no fan to so me because say otimi chirem
We don't know frɛ but our man dey hwemo or no so or coordinator and no no asafe. Hello, good morning. Hello, good morning, Odi. Yes, sir. Me paso obo masaba subio. Bob na sem na me kakaka. Yo. Papa na ni honorable Edi Bob Hwetien. Avakantwa. Me sra ni say yanya ye wo tilapia down the black room. Bob no se omo ka so mo chefiti aboabu kroma ebi ba so yeso ana. Se wo tabi etanya aboabu krom na nkasa na ade etanya da so krom. Dem. So entinya bibia na omo de be politics akwa etidisa wo. Honorable no onye he. Ade Bob ne ba no me petrol na bo se mi pebi. No so omo momentum wo de mood na mo fo na mo obi atobi de wo ni fie. Ti se me ma tobi abo ni fie de ma obi so atobi abo ni fie de ma o man ni ko so ne hehe. Nti se ya beche Bob na ebi akodi asame ma ho no wa che na anso so a enya politika na wo se wo ye. To di wa dawro ma mesra wo se se me ni badi kan ka che wo se wo be ya bibia ye ma wo timamufo. Me da say mo yanko na ho manasa every so. Radar. Hello. Yeah. Budi Ahenkan kwam ye boa. Odi shaba. Boboli. Yeah, bobo tisi ade. Oh, Bila Samson Bila Trono Bear. What? Masin anu meti na udim si aboboli bobo asema to abobo man. Oh. Nanu na abobo of din na meti yo. Samson Bila Trono Bear. Yeah. Oh. Boboli boye ti o. Me da say on say obo for today ni ade but o say Bob na on che na akodi obi ba ko fo nya mi no. Akoba no. Nzongo ha say ni omumu ba ko ni din ni ko ji Bob ba ko boy nzongo ha. But ya Bob ni nzongo ha. Suma mre. Dani ba mu ni din. Nana adwuma no ko so wo babara. Me ba mi chanta we say o me twan. Mate mi fira pa me ba o straight. Bobo ya bi shira. Odi zongo hono baby abob ni no. Mumu sa abob no bo meto ba kwa mama sara mako. Why? Mate. Meto ba kuna mo da bo. Ya botre na bla panika no ma kuma mra fo why? Me da say. Hello. Yes. Good morning. Morning, Odi Shaba. Hello. Mbacho, ya jusu o. Yo, Odi, na ho pesan. Nyame adom ba kwa na nso e o ka se friend. Patin jadem. Yo, jadem di she udin. Oh, papa bi frɛ no oni amokachi ye allegation kakra. Papa no, misra no amokachi wankasa said or say so the delegates work among pona na wo abuabu kru na intino enya boni nipa no wanka ne papa na o studio na anka ne boni na studio wo fie no enam nipa bi o mo ncho mo ho asen policy so ntiana ensam kan na yedi ntia pa ne se wa ma ne papa ne kwoto asem mu why yate damaske mo hello mi mo akwaba. Hello. O man ni Odi. What the end ya for because now we trust mu na humanity koi. Inti chirem ni entie. Ojuma o ye boy nyina. Ya dase. Na me da o mo so mo studio so ati me chia mu kachi ni chairman ni. And said they say we fit ya see good steps. Na kamechira dwen ka krafa ikru yi. Bob no na wo chirem mu na o se ba bi free buy no. Yeah, na me trese. Ye won ema bebre bia politics ya ye serve DX. Ewo di obi aba o bekini o peso ye na nipa eni so no. No correct. Media my coordinator kakra me ne honorable kwitu ananti kakra me ne sene Osubuate ananti kakra na me ne kwesi akwanzo ananti kakra yi wo mi. Davi yedwuma no ye yema party no ye nyema individual. No correct. Na davi MPP aban
It's an immodable and officer about in the idea could do a BDH and Yamakoso. Okay. Therefore, Bob, you want to me, America Cranny. Yes, so as a coordinator, yes, you Kruma, MPP, Kruma, Wabo, Yamabi Brewa, thank you, Zaka and Zanka. You were Qualabi issues with me, person that could be a Konya Bermua. Where the Nanka Yadinko Mobat, me master nothing. Enti Bob no, if Rabamu na ba na say Honorable Alexander Kwasiakwa na de buy. I don't know, Alexander Kwasiakwa na de buy. Wonderful. Now, oh yes, say, or per se, you're born a tea, you're born a sweat to Abama, and also your legacy. So, maybe you know, obey then a chest obey MP or Yamaha. Eti, I'm saying, I'm a baby, wow, the afternoon, but you who ye. Yet all I've been so, what I'm so near be saying, sumo crew. Other by say, Bob's on the buy no you, or the ma, savvy, the way you're born, you know, Obama, Bob's. Okay. So far, Honorable Amukachi or Tiwi, the Bonaman, yes, savvy man fan for Nechi. Okay. I'm coming to now almost to honor, Opa offering. The Bonaman, yes, this is the situation. Honorable Kwasiakwa at the bedding. Okay. Name also identify say. Ebi omo na ye chairman ana omo ye ebi ana ba bi ho yisum be de akwanya ne ba se omo de ma mi anka so per se de mi nim ba bi ho yisum but ye de bo kuro ni ti omo anso identify ba bi a se be bob so ne ba e be bo no ona bo abuka chairman e o pa bi sa no studio ze edukra na okay o friends so obeka so far that day na omo ba be exercise no omo kra na me kra na matu kwan mi po mi area ba bi a me ke sumo pa ubisa ahoma abukachia ekodu ba bi ono na nyewa nso na so nim ba bi osum we me say utie me mi ti o mai ja utie agro se de tie no so be na ojema onko ahụ enye emom e ta timi topet na obi sunya bi sa keke utie ba kufo di ja kro nya de sa ampo ti we de ba na sa no ubisa omye no ameka nya omka na ye board wa ma mi hu se as a coordinator de we say yeah bibia ma me na zukuro no na ediso e me so me highlight o no so kire o mo vision e say amuka chi bisa no na me ni o no kwa no di akire mo boss ni na the service obi ka say delegate yeah the boss are delegate enya no kre na o de buy say yan so ye bo na ti say to abama ni e ti ono so nya bibi ma ye hu say ono kra say ana ma ono so ye okay ama emetima ba mu kakra wadaroma blam the me bisa ne say bob no de o de buy ana or the buy mana na enipa odi mo nso no o me delegate ana me ana make say me na jeri na be see me so who ya delegate one chechanko me coordinator who ya delegate ba unya delegate me ya delegate rider okay enti odi by in his capacity as MP ana say odi by as obi onu anu wanya ne sika na wato de amamu say monyina mu va mu bom krom okay according to onone word okay ono boa dia na meboa eni ntase wom na mom wan kan kire ye say aban na dia ba no yi bi dia ma delegate because when me dey na me ka say this is not first thing why you be okay why you be aye ono an sika why ya me beti me di one dance here no crepa anya say na politics so wa grow so no crepa if you toilet you see aha ya di ye ye wo be see toilet no me and we see me so that time na 7 ye nyina delegate ye nyina na e papa hu se da ni ho dem obi di mputu juma bi ba kromo a o si so na so adi animu na 23 de ye nyina nim ne fare by o de manko good enti ye tell me say enyama bebre aba ebia na ye ono an like ti mesre politics na kronika ko na ye nyina enjamu na o de aba no ye gitum say o se ono fro no de sha wonsa ene o se ono ne bob o de mamuni inti isi ayan ye so mu se enfra bem tefi ono ane wo de a problem bia ni ho de ne ye kan se sefra bem na baaye ena e ko delegate wo de a na nkanya ne kwa so ano no inti na me bom o de frɛ wo no mate eti na me so me clear ho se sa na de ne tie na so the boss so no yes we amfa assembly mine ene ne ayifo ni agro say yeso ye fa yeso to me so yapa obisa amukachi owi on confirm say the bobs anybody now onu na me man iti echere me ko na matu kwan okay the insect ye je to me no every woman nsam a anka yanko so to no kamba nu kude aha sabe ye nya ya masi ya beje nu na ma ya kuro nim ko so ne bunto ni nya piao na ma gusu abo wa ba so so de oye no ye
enti also ni kofo bebre so akima okokoma metra mala do no mi classmate onyu obi ate se me a da fa na so asa adwuma ni nyina mate me dance yo ala bu obi bi abeka ya minwa me dase okay the coordinator kanon me ba ye man condemn obia me bibia eba emaboabo man se amfa me so no bi na be ya adem dey no anything atiefo no can the same thing na ye hwe se be me kwa me bo maba so ba bi o mu de kobo boy no na ho no ede esumo nti aboabo man na ema yi na ede e ho akoso nti yaseda ene de momo ye pen mo omo nkoso no munje mo na fambra sa na ina ede ye pe nti mi condemn obia na me mambo kwasi akwaso din se na one farmer minti na me ya na bi so far ne de ono be mane how because so far apart from of akantoa a ode anu batu mu no afrafo nya afra se wan kasa no there's no issue na on my coordinator so free na aboa cause ono so oso no na din nya be sini so enso aja to me so ono abuka che ne se no an personal boss a ode ye de mom se fra bamu na amesi usua nka there is total problem nka de kan ke gina so but once I see if you no one there no problem je be hwem se if no one buy ya problem bi anya de anyway de wakam no ya dwen nti me minwa enya no nkwa so me sa eda amanfo ankrankra bi ase bompaye fo se o ya de pa ma bridge bi ane ho me so bi ko hwe ma assemble no so boy sa de ahwehwe se mpuntu djuma de e be ko so ye nti ye ni ha se ye wa wo ya de papa no ye be bodin abo aba so coordinator we nya the first time even kwetu time kra no o mai boba ono aso etimi wrem ekogibi ede ba film mu ne braku mu na no so o ma aso timi ede ewrem nti mi mbo se bia amefa me so nti yen aboabo mpuntu nti mi sro mo ahode no mu won any side to me o mo fa nge mo ye hia mo enfam bra se na aboabo so Oliver Twist ask for more nti o mo koso anji bebre mbra na amafo baby bebre ayesum na nti mi fa bi mbo nti me da obi bia se ene o mo ti na chaba onso de na o ka de twato so kakra me kan se yebeda abobomo ase ni yebeka ye nyina ni yeka ye eto asum Yankopon onhira so na dia hawuru pa o ni yeka ye eto asum Yankopon onhira so bebe ya afom so eye kasa sabe die trokron kra ya trokra no enfonso mpem ya osofo koyi quotation bi no ka ho ya beka so obo ekutia so na ya tro dada ti yebesra aboboman se bebe ya afom mo fa nche ati bebe ya ka ato asum so Yankopon onhira so amen ana ameni committee so ne asamrema ye hu se adasoa ede ye so wabo na mo $5 no mo dia ba ona bo acho adwuma na eguso ayo therefore I committee no promise aboboman say adwuma ye okroma me $5 na kan wa nafua enum nie $5 ni nyama itina me kai o odi se epu de anim animu de mu de ba de bosha babo unzo yusu babo zo Yankopon pankwa siafo bosha odi ya beba because enim say aboboman mo dan we twen ha ti ya besre say yeguso ya ne kakra ya say ya kwese unantu ayira na wo hwe yesi nkokobu kra esiwa na akobie so ahwe say na tue because na tue so nkokobu oni so atoto oni so atoto ti ya besre aboboman man yeguso ya ne kakra ti munya komato ye maye ni bibia bekoso ana mefa akonya we so papa lasa ono to da form Yankopon fa ni kranse yi na nka yase me we yi na se bai aboboman ho donti na wa meja ya mabaha ti bedo bibia lase na ya do di anka on so wase because enya wa ke yantia Yankopon yase wo Yankopon ya adum na nya dua kase dua bana wodi a no adam from ase because from na mo na antia nka onya ni ti kakra me kaka ho no yedase chema yedase brako usede na di twato yo we de na ka black jo about third issue no na say ka ye administrative ba na nsi e kodema koma e assembly e say ba e for na ni tama ye swen in ana the following year ana assembly letters blame say omoje toilet no but me ka say ye be ni ye mpanim gu ase enti pese hu na nanum ti sa en say ko ye issue a na assembly na mo mutum po say on person budget toilet no amaje toilet wo patemi ni na ka aboabo de nko a ti akire a egusu ye manager na sene esi kono ye twe ye ebu ye timi twi kan twi be mi no kan so twi o es edu anu o baji ni sika afi asam gosu na ye mana ye ne oban ma 200 ma ye pese be ya no so ko fa nsem ba ye no afi ye invite on ba ye si 200 ana fi sika sem so ba ye na ano ye den no afi chi na asam le letter be say
am some toilet near the if and crap is catch them say the black do the kind you jam on mine before then so you say you nanom na nanom ji tuma ansa na ya de ablemti say black do ka say and ye o manager pade na eco straight ya enye say 15 na de let call omo na ye ambom nimprenu so ana mama de ka yo dade na nti akabo abode no ana de toss me no so toilet de aye na aboabo eye sebi kura ko na nimti misusu se enkatef ne ke yen condemn no ne ke mfiri on kra na ke nya foforo no ma mo na mo yen perform wa ba mo ni nanan mo kwatase de be si ba mo ya sonte say e pay investors na e bia on ba be si toilet ni be se na me di kan no e de ma aboaboman na mo de that portion of land no so ma sa investors no so a e be ti kro na ni me popi kra di hunko me no popi kra di hunko ani me fa kunya so achia aboaboman na e be stress e ni nipa se ye kasa ya no fumu bibia obune de ma onfanche e pa mo cho ate yeso de ni den de ka ba cheche ha that's right yeah go commentary be live World Cup 2022 Qatar, here we come. Po, apa. Me ngana kwam de me. Akwam de pa. Pa cho sa wuti ankana ya branch ya baba wa we aboabo de hia. Bra krom sisi e. Na adwuma na ekoso nso fa ho bagim. Ya mo ani ekure ntumpon. Ya mo ani am fixing what is not good, what is wrong. Na anyoma ntumpon mai. No bagawaya, fearless journalism. Sobia. Ajinyame agi Yesu Kristo wan wo bi oso ode abuta papa se nso obenya na gomre unyina gomre sa ye de yam pa ba gina pinti obi bia aboaboma ni kotokuma ne Ghana man de na koma so no onyago bo nhira no ye ka no kono no nko a be ye de yam ntuanka banze de yina okay, it means also my sports update. And then also at was one no Shalanso pass Obia on a level. I will una the envelope me feature. I will una the David. And for some my mum, some and so me some my to what that. Some I will una at and fragrabium and fre. So we say my cabby court or wait me the Marco. But so be free for so pa one me there. Man grind your first and last. Because you know mo and I won't say me penny. Catch you praying. You know in that one classroom about pray family. Catch your life. To me your first and last so be friends so be one me. Say my can be you know what National Media Commission. Oh. Say my can be tewa wait me the Marco court. And as obeso o yefa bi rebata ebi asma me kan anya no kure obeso you hu na be ma kwan ba sa wo be fresh wo be won me de me nya wo first and last catch your direct na fa tutu se me menye hufuo ina mo din za no menye hufuo kra na mama bua me hu solid ni nya me nam. Thank you my DJ Bra Nelson. Thank you, producer co-host. Kwa nim kusibuadu. Ami asante nyame nshira. Ena de yanka message wa gura nya hwe sports for ne ba. Se ne nso mo lancho mo nyoma.